oba ne sofo beji asem no waka ba oduru bebi ni mahu se de bi sofo ne ni abusuafo na akoye baako e na omo abumi kwase a ye Ghana ha so mra wa ha okay se me ka se me tietie futuboni e bi mu de mame a wan hwa mekwa kodi boni ade no so anu odin okay nti ese se minya abotre nti Friday no e na me pan bi frem no se de bi o be ma mo number we se o se no wa ye busy nti mo mo de nti awie kura mbetwam no se waduru ha de ne ekọ ma ho na fa asem no kotu nenim na omomboa wa ban so de ne ma ye homodwe kama mete ha shase e de na si yo ma asem ni ya ne se fa se 3 years ago ni me ma ware yankasa by 11th February December etwam na me yere eka ba bi onya 6 years oh kafra yiri wi ye no ne woni oba ne nya ma sei me ke me won kwada 4 woni oba na wa okay me wo emami no me mami no wow hanyine wo be say my first born was a fin of 16 years okay 16 years do you what say nkola na 16 14 13 11 oh sani na 1 year be apart na dem okay yeah senke yeah 10 ma so oh kafra se waja mu okay boy enkomo e ba ne sa no na me ye ni say awale anka say dem me ware bio by the way ana me nkola na say ebi mu o masewo ene ebi mso ana nkofo ka say emboa me ko say ko ba ne sa o mo ye fiska bla o ni ska kra say o force wa na odi konti ene me ware na oba ne teme nchen dia me nkola ni nyina aba okay nti me wo sister ebu a no ye madam fo pa nti e ko hye o wan court bia ne e keka obi asem o nti o mu no say o me bro ma hwehwe wa chewo na manya oba ni bia ma o gay ne so awo baako na msio oyedie ni na o kire mso ye mikrom ni meso me ya waseni okay and oye ni say okay na msio no problem say oba no I ready so be wale nko ade nti ma me start say me ne gay ne kasa nti wadamfo no wo sister adamfo no na de number ne ma me okay na me start say me ne lady no edidi hu nkomo anti edi nkomo che and again me kire no ba bia mo that na mo takwa okay and again obaye ma obaye tran ye di nkomo e bia no obedi be 2 days 3 days no ko ebu also ada wa chepa ye week okay sa no obedi ni sen sa obedi okay sa bre ni mu no se be ma ni oba petrol eni eja dia ma dia ya den a na se jadem okay oba first one na eja to mo they be first one oba dia na mu ejuma mi to no oba san okay to oba second one no on the oba weekend ntina mu fie ti one na eja ni to mu sa no eto mu do say I want the baako pe na 3 days nya baako there be oba Friday no ko Saturday anopa Saturday wanche there be anajo na se wian oba enyumre anajo ko midnight ni nyina aka ho ya mamo man ha mo ese se ye hunu ni nyina ne dia asem no asi eye nepo eso pepepe what you say yankwa nti eba ne san no mo ma no aba o nti me fan say na close to be 3 to 4 months okay nti one Friday be oba one na me fan me zaman edi eti o pese o de me ye Friday boy na o na o kasa a kire me kasa a kire ge so dey nti no do ye Friday boy because obaba mo bi a just Friday na sata no ye adwuma na on dey na me ni okay no woni klom iswayem kwata nti me kasa na osere na me si dey bi mami kan no krancho me ye no me ware no eye ne ho ade ye ware e Church of Christ okay ye wedding ye bibia ba me re no wanyale o complain be 2-3 days pe and o dey wuye abusu afọ na ka omoma me boy nti me mpese me twempena nti se why ready say me wanle wo dia na ye nko so papa afrim obi na edu papa dia nti hwe na ye nko na me ko hu papa nti sabre na Friday no abado do be say me fansa be 3 months in na otaba okay week bia oba no nye week bia dia ba meet me kan mo abam more than be 6 times okay nti me kan sa no otran ho ye din wankasa no say nti we are sure say won ne gay bia na o kura wota ba me ha anajo wa beto oba bi wa ha me pe madam for ba ba okay me yen ma we de nra nano ya wada osefia da obi ba o kan no ko say me de me pe ye ko pa me sa pe ma pa ba wo no pe madam for ba wo pe ma sa okay nti
me kan sa no then ni tran wo ye din wankasa like so ba wa minimi ha wa odwe me ko osima ye di agro ye tran wo di nkomo agro ben sa na ya mudi na nyuma ebo ye tumi twan kwa na ya fa phone na ye se ye bo game wa wo ba wie no wow aha so na fa mu ade na ye di agro kam wow nti me kan da de ne me kan ye no like gen odantem odakura jam aware ni nti me kan ye no odantem nti ade chen ya Sunday na ahoma chena na osore say na sole for co program ti o kan nti okọ ena me jan kwan na okọ nti ni following week no ena obae ono oba na oba Saturday nti obae na obae ni say anwumre no ye didi wie ye kogware ba ya ye da ono say nti bla wo so wo pɛ me pa wo pɛ sɛ wo wale me na me di nti na ya obi sam sa asam no me de why you ready aka dia wo be kan wo no abo papa mane na o se am pese o ya ade mami se wutimi ya de kro na mami dia ene mekwa akọkire o de odim papa na de na akọ ware mi nti o kan na me sere na me se o pe de se bia yin sika na bibi nti nukure nie o tro ye din na o sole na o twere bed ni se e na o se o be ye na me se o nkan de kro ubisam say meye so person hu say bia sika ne bi obo ana ana me say wo de kan de kro say sa ade nko ana meye e na oba wale nko ade o de me fa ne say agro bi na yeji ti o kan na o ka che me say sa ade we ma ye bi da ana me say de ade no say ade a me ntafe na se ana me say nti o kan na me sole yawu me twere empani se na mka na sabre na wo te hin na oba ne te hin na wo ye wo mpaso e ya anadwo okay e ya anadwo a ye gwale wie didi e ye wo mpaso nti o kan na me na wo eba nyina no sa manfo ye no fe no ene adwo dan ka me bo ni din omo din bi omo de fe no unya bi da wo lifetime nyina me yere kura me wo an kura no madam na me nye bi ma ne da amana ni je ho me na me nye bi da nti gen ne kan na mka chenze say ka we nko ade a nke ne ka ade foforo nti me ka za no like obenya abufuo bi no one start say on me kaskasa na me say o menye say we nko ade a me ka ade foforo nti ayi say o kana me ka na ye hia de abufuo na e dai ti wanye manye nti ekobo be 2 to 3 nim ahoma che no yeah e na osan nyane mi no se se wan say me ka cho say o mpemi ndada na odada mi ya wa enti ni kure nie me de bia meka se udi matamu abonten kura maka true fact me hwe hawa me di hu ge no na oba fie wa ha woni be di nkoma afa me ma ne ho ni ade me hu say like oba boa me ti say me yire na enti one ena we so me dwen say oyo oba me ware no nti se me ne ye sad ne ko ya wale fo ade a o mo ye nti we di so be no na munya nware ba nya nware mi nko na ne papa nka so wo ne de na minim bai nimpa na papa ne wi obedi na ade na mi nim no nti o kan sa no e na me se nti we nko ani ade a me ya obenwu se me do wana no se ani e na o kan nti ye twen wo chei ti awlan be 4:30 to 5 no okay and I'm say okay we dey ma me yama na went to no kura wanya de achi amanfo plan de no nti me yama ni wie ya na mpacho wunye bi da wo ne say oh madam ye ni biala official na be high TV so sorry na mpese me hu said ye wo ye no se wunye bi da na bi mpacho momfa nche me we obi ani brisam o ha no nti ena waba ye bobo ye danani ne ehunu ba bia ye beka no obema ono ane yire a woni na wo nkoda nan sebi onfa na no nko na sepen na wo hia wo ba no so oba ne ba me nchen me so be pese me ware no ti o me pese me ware oba nam ne bobre se me hu se nani wo fom oba se de oya me man ne ade enti eno se sa wo be ware me pa na wo be chewe fa ne kire wo do part 1 fasoso and 2 se oba wa me pa na me hu se wo do me dia ene tafre bom skin pa chaw fa bom na hwe ma me na ene na be ma me hu be ma si wonya bi da ye de da ne kafra na jo 9 wanye 10 wanye 11 wanye 12 wanye ene wo yeso da kakra 2 ne se nya ne se ora
Sorry, obeye. Ano matwea ma na bedru 5:30 na homete. Eno se mama nyema wo. Minim sa picture no wani so obi a wanya bi sa ada so obeka to atwene na obeye ne dai obeye ne sei ena na me pese mi hu sei wo ye ne sei madam ono ana o kire mi okay ena me ye manji ewi abo kan kama wo kire me de abufuo kra na me yenti mama dwen ne bi bia ankoso enti me ye mani wi no osere nti osore ya na ofantoma na ode boni ena osansu ena kodware nti ogogo aba na mete so it is hard no wo ye ma no de wo ne na na eno nko ana wo ye ma no okay ye dai nti okodware na mu so opra wa bonte na me frɛ no na mse mami so na me nkodware na me kɔ ejuma nti osansu ne maami a me kɔ baafo na mbeyi na me hye na ati trawa ne nti mi wura baafo na me yi tawo ni sei do mi sane ahoma na ɛda ye ne na ati ni mu no ɛna mu sɛ boja ewo me na ati ahoma no na no ahoma na ti moja nti me yi sei no ɛna me yi me na ati trawo no ɛna mu sɛ me be ma wunya ye mboja na ya juada o ya me gina baafo din mankasa na me guare wie nti me ba ye na me be hu sɛ me be shit na sɛ me mpa no so no na wa menstruate ana mimi ye ne de ona me ka sɛ like enu sa ade ye enti what afi moja enti me ye we no mba no wasesa be shit na ba begu abonten wo performa mema wo emo de ntale ba ko mienu bia kan wo besi ɛna me yi be shit na me bi enti bi na mu sɛ oja ɛna me kɔhye dem na me frɛ no enti me frɛ no wamba obegina door na no ɛna mbisa ne sɛ ɛdean pa na wa mama ye ne sa unnim dia mete so wasɛ me niema in the true fact o man bufu ne kakra nti anopa no kwam ko ejuma mkra no mankra no enti mebo na we ne the first time a waba ho a wahunu moja wɔ ne ho that was the first time nti yes ana media me ko ejuma moja ba wɔ no ma wote wobete sebia enti wano wo sebi mfa nkyɛn na yɛni nkomo nwura mu wano won ni kure ni want hwe sɛ that time no wan sɛ ada sɛ na yɛ bibi sɛ na yɛ deɛn mante hwe eto sɛ me ka sɛ me ko dware okay wo yɛ no for how long bra wo ka wo di abufuo ka sɛ o ma me nyama just meet me take be 2-3 minutes okay ɛna me gyae okay enti mimi fi wono fine odi 3 days or by Saturday and or Monday and opa a Monday anumre and I'm jano fine or nti okwa no ama bie wa 3 weeks na ye frɛ ye din komo will be saying scam the man ya din 3 weeks sai se na nisi your call ye no wa ma wonche bi wamba for 3 weeks in the 3 weeks na so na obae nti obae na me say obi ana no wo say o ko na obe frɛ me na ma bo papa wono o se am papa tu kwan ma ba na wo de ye be ko papa na msio nti madam no kure ni sa de no to aso ba ko mienu miensa 2 esi wo mi fie de sa de ya adu we ya mi kenyan sa wo de wano ko se na se 2 times so first one is why ye no wako ya wako na moja wo mu no e na second one so obae okoye na oba bie no osan me ye na wo waye ma wo hu sa de no ankoyi nti na se nka wujai oni ni mi jimi pa ma jimi oh no kure ni ma jimi papa kafra wa nka kwa ma me nko be kanti ye se wa waka me ya first one is wo mi fie second one is wo mi fie eno so na moja wo ne ho the same boja hey what did they say me di ma yima no de boaje eshen enti aw me kom nyinyew de etoso mi ensa no ko si wo ono ankasa ga enu ni fie abla no one frame say member na ne papa si wo hia me nti enme last one no e ko si wo ni fie nti wo wie mi wie pe ono kra de wan sole o wie pe no so no otran ne pa na no e no otran pa no so di no hwem na o se an ma hu say afie de obetimi aware mi nti anopa manko ne yen ko me papa ho enam bisa ansa say de wo pe no so wo so wa ya awie me ba pa to bo me ba abusuafo tutu me ka bra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube ni Nhyira TV
fa wo TV no to adom TV betie ye sua de mema wenya oba wakofa na bonten ono an girlfriend opeso ware no na awade enti se wanye we amame dia na chese wo nnome wanye amame na chese wo nnome waye baako amonu anani ne bet ati moja mo hu se moja wo ba ne ho second time na we ye hu ye no we misandre madam o bisano kron kasa o bisano ko be sere it's the second time, so how did it happen? And also the same thing on Moja by Moja net to say a moja tunu bebre and a moja de and I want some boja ne bani who are the actual whom boja be on whom you hey Sir Moja ne ba na who are the chia and one Sanka or Babuni Sacro when we say bia or yisu meba some way oba penny will fear her my mimi sano sir asama beme una we penny afan wo ba chimamu e bia ye sua de e bia sebe hu na esane no na de sa de no ba na de ha Ohemaa medase yenhwe ni se on se odi kan ka kire ne se wa anya a chese wo nnome first one be ma na nya de wo so wa ye bida entina nko wonim ene wo ye na de ye me nwanwa wo no anu se ye krum mfantifo mema ni bia gimi se de ono wa kai no okay en kwasam na me kana ye ni biri sem wa asam na nya sam ketwa o de wo ka ni sisia na ma me hu se wo ba no enyi period mom na water free sound because wo ba ti ma me fan say wo de nka oya baba wa de 5 days enti che se ba ka de che wo se ba ana obewie kura no a obenya mogyasu bi wom enti we tie se eye huhum ade bi ena bre wo mana tafre ai because de ono ka se ade ne banso no hu ade che wo hu no bibiem ne che se eye bibi a ehinta wo ba no a eno na wo fa so am se wo pese wo di nya no ware asem we di ehu kwa fa ma mema because asem ne ehu pa sebi ade we nye news sebe ma better from base anya news on say anya say be obia wo say de ohu na ade fa obu o wa na ni nye ho ne senka be fa so ka say ye no enye force e bia be kun de na ni nye ho so obeye obeme bo so no akwa de request okay so ho na say wo de no force ni say ye no answer na ma ware ana ko ye kwa no hu hwe kwa de different wo ye de hu hwe kwa different na senye to me bi na wo ma can't me masa why first one wo hu wono wa kon wo 3 weeks answer na wo bo wo sa ba be second one enti e boss anu wo nya ni wie enti na nye na adwene na no de okay lady kakakere na me asem mo nti bi da manum kura onya wie na so ba bia wo de ewura no de manum ato Ohemaa and said there is a motive behind it obano okay bibi e wo ho anti a osusu se abrante enyesa because se me no twempna na se me pewa den ti na wo se o ma me ultimate man na se o ka se me ni condition we so ansa na wo ho se be do enti na o wo motive bi o wa adwene bi a o de ye sa de no ni susu se o de ye ni bibi se de bia na ye ma de se me mamum na ya o mutade ye fa nuro so ni ade but we the oba so e ma ye hu say e ma so to me go to the stream we ade a we spiritual something because say the ye can oba menstruate here enye once and e ba na twa no continue so be cry there 7 days ni ade and afterwards cry said ye can moja sufini na beba enti enu cry na ye use ye can say panty liners ni ade na enti we dey one sha pad one sha liner one sha bibia enu an se waba se me o se o peme de ane leke me ansana me hu se wo do me na me wie na me hu moja de enya first time enya hidia spiritual something I think okay to ankomo no so na me hebe bia de meko enti ma me it second time na see ye no wa ha ho amisa no no afa say normal and at the third time kusi woni fie third time no ono de meet me aka say ye ka 2 times the blood no kura boma enjuru amakese e ba kese pa nti that time no na me she singlet me sorry no na me singlet ni mu no top say na ye mboja pa nti mbobo singlet no
ena na mo bag small one be same one na medicine great ni mboja ni Mr. Viewers discretion mo fan chen do me de ko share ye hunu me ba wo ye hunu ni o ka no but e den our mind back capture something in our eyes but for no che am person che say fa che say ye di san komo na ye obi ani bere semuntia miti nti me de share bag ni me no me ba na me ka chen so satam ne ye galamse timba na me so me kwa site aba no so da bi manko na ya no pa o ye ya mama manko o se ne papa so ko efu nti me twen ya ma ne papa be enwumre no nti me no no pe ene ye ko ne papa o ene ye ko tran ne papa ne ho se nti o ko na o ka cha ne papa se da nko mo na me no obedi e na bla ne na o aba no nti wan sin komo cross nti asan ne papa kan ya ne se nti list na nti na wa ye ready so obeji na me se an no see you mate 3 days and papa ne year list and or the man e ba list ni den na what list ni so our list here papa no ono wanje ntoma wanje bi ogini scheme okay ojiska o maame ne maame so jiska sen na no moje papa no ne de na 1000 and maame so de udi moja ni nyina eche o meje 1000 no 1000 okay fancy sika na ewo mi nyina ye 4000 okay e what list ni so na ne ntoma panties blazers ne ono so ne niama omo achrochro 6 ne 4 ne ade hihye so nti omo de baaye no onko de brem wo efie 3 days time mu wo fie no ode faka e na ode list ne baaye nti ode baaye ade chi na me ko Mr. Father ho e na me de paper ne share me bag me na me de ko nti e ko e ho kra na me ko te list na no nti papa no je na iska ba ko de oye 4000 ena yen kra ye sere no osi wo da bi yen frɛ papa no se sika we dia no no ne ye abusua sika na ye 4000 nti ye na papa sika we dia den na papa no kra po oje 1000 abusua fo no kwan eje 4000 nti me de call ye no ena papa no se oh me kra no nipa no plenty ye na oyi mistake na no am hwɛ na ye 4000 na ye 400 ena obi sam se bibi wo mbie wa na me se wo da bi we nkwan ne ade a na e hanti a de buy and papa ni si o ene mama ni nche na me si o na mama ni ko if you want me nya adwuma bu Eastern region club e flo ho nkokwa anwenade e ko ye adwuma ho nti mesi wa so tontone mesi wa de ono ton bibia bi wedding ho ne ma engagement ni influence an ye decoration nti ukoje list no ewie ni nyina na oba na ba wo nchen oba ho uda so ye sade no ene de na oba ye da normal way eti uji listen dia fe nu agya ho asem ka danye sa ni biu be peme na me na okasi what kind of story is this yes ni wie 3 times ni see no danye biu nti me ko Eastern region am ko ye adwuma no e na me friend papa na me said da o mo ama miska kakra na person ka me sen ne masewa na me maga ne bana o be peke niema ono tontoma kenteni ala dinti niema ga na o peno on ko me so an se misika kran so a me so an bitimi ama bibia eni obeya me ne me so an ye ntama se enti adam me sani ska no 3500 okay me sani ma me so an pe na me we adwuma enti boy bi kran na me oye no mi phone so e de ma me so an na papa frɛ gɛ no na ka chen so ukunu de o diska bia banti o chena braga ne ka chen papa sɛ oye adwuma nti gi se 2 weeks time o mu breaki o swagalam say for it na papa sɛ na okɔ adwuma de ya o mu ma wo sen na o sɛ o ma ne 25 cedis na papa sɛ o ka o de fa ne sɛ wo bedi 3 days e wa ha 3 days ni metwia wo adwuma sika e de amonti o chena anopa mesan na o lolo fe na wo de aba abɛhwɛ nniama no obi ananko no afiri ni pemba wo no afa de o ye adwuma nti onya ho ma me papa na ofre no ne di san ko manya me kra na minim enti almost 1 week na me frɛ again is me mo lolo fe say ko papa mo akọ se an yi bla bi si ye nya adwuma bi nti o mu break ya na me ko nti na papa frɛ na me say ada mama lolo fe kra so o mra nti o ma ya me ankasa ye break ya me nya off be 1 week me de beba e ho na me ni hina yaba nti daddy me tuo nkoko Saturday ena mkodru takwa Saturday na anajo ena me san ni girl niska Sunday after church na me san girl no 100 cedi that time we fee baby ono no e de batakwa no
na ye 20 cedis and a man 100 cedis okay for John kwala no for 80 cedis man kwala no for or china man day or mu school ska now for 20 cedis in fact na me twen mama me twen again na afi dey be 8 to 9 ni mu anadwo ofre me was we be gina kwan ho saa wonyaka na so we ni ade asa nti kofie na koda ade chia no pa man day na wa ba nti me twen watakwa asane akọ abo so nti Monday ni me twen na kobo be 7 me frɛ no onfa 8 me frɛ no onfa nti be 9 ni mu ɛna ɔno ankasa flash mami sɛ wotia no ɔtia akɔ kasa wonte ɔkasa phone nu so no ɔbɛkasa akwada kasa ketekeden ɔse nene ɛyɛ ne ya am nti wo yare ɔse anam so de no pro twen me na me phone kɔ clinic na ɛsɛ me san tuka fitakwa ɛkɔ ni krom me kwa no wɔ ne sister penyin ni den a mo bubu niama niama be no mo bubu ne sister na tu ni den me niama ntoma ne ne ntade bi okay na o mo ti won bubu nti me friend no na ne sister fa no say bread no wo mi fia ha na me call sister ni fia ho nti me na esi ankasa mami de esi nyina ne se opon sa niama wo ehina echi ye kukura wale ne 4 times ye kuku bia na ga ne se na wo pema na wo yesi me so kwa me no 3 years ni o meto oba bia wo mi fie ja last 2 years asamne koya na aka be mfa say 1 month kura ni nduru na ka wale ne time aso afi de one day bi me to o sin me kura me wale that time no aka so wan no ne makodi ne kurum ni ye gusu aye toto awale ne oba no de say o de papa yi papa yi sa na o mo di frɛ no kurum o won so ayem kwanta papa yi ni di ni no bai ni bluff di ndi Rosman den ejaben Rose no kra de wo ba ji se nipa kakre ba papa ye na obiadi ni hana twa papa ye to me so fi se o start say wo ka say ya friend no o friend no fa ni sofo no ye sa de no sofo no konti na papa no se me bra say adan na sofo no ba mu no bi before 3 months come Christmas year wo me a few year sofo no dey say or the sofo apia wo fine apia for do apostolic ya sorry kesi apostolic wo fine o so ayim ba ono no we bi ai apostolic mo sembu ye kesi no apostolic of Ghana okay o ya o sofo 3 months come before Christmas when get ne ba me chen wo kuma asi ese ompele ma one ne ware nyina o makwa ma one da mami de na ha me no oba ha de bia otimba be di more than 2 weeks 3 weeks no konti last time oba na mka chen say Rose sisi awuni me mpese this year de ye betwen pra ntimi de make cho so office o me yen wale a wa me yan wan na bronya we dwura imeja wo ntimi kan yen no osere ye no so wo de mate nti ade chen na meja ne kwan na okoye no mfa nza be 2 weeks me frɛ no ono so frɛ me anadwo wa no pa awia ye di nkomo the last time catching say Rose me hu family o no offer family to fa na me hospital nti ma ba fie na me hwa me hu be week me wie pe meye me ba ho ne akọ sister mo na yakọ akohu me ma me mo ne agi date pa mo wo fa mo de be nya kwan ne aba be nti me ka na o say wo de amatena me ye aduane ama me nkwala ne me wie a me frɛ ma eno ano se me ka se ga na di matem anase ma di ga na atama na ye ntro bi na me twa to yenko ye me ka sansam na ono so ka chem se onu aduane ama ne ma no nti o wie anwumre no o be frɛ me eno ano afi me frɛ ga ni bi wa onfa adi be say ni me fan se 3 months me fan se 4 months an ye wo mi me frɛ na onfa wako ba bi owo no ma frɛ na onfa nti me senior brother ewu krom wa wale o mo busu ni kura ana me frɛ na me se o bla say ni me ankasa me hu hya dan fa me na se me ti e ha me panti me srɛ wa oga ne ho na keka che ne se me se yen ayi asem na yi no me di kan frɛ na kwala ba ko ne madam ewu school mo ni so kura to madam ne se wan kasa how pa ne di madam me problem ne se opon sa de o so on wale ana me si yo o so on wale de amate ye jai by me fa sa 3 months 4 months ayewo mi so mi konya lady bi
Nancy, okay. And I'm Mr. Mel because this I'm a call and you know be Dimmy Chen with Kumasia. Miss Widman. So Banicas open ma, mini and I'm oh, maybe in Perma. Okay. Okay, so when any warren the mouth of foul. Okay. And I'm a kind. And I will be say you could try your one. Ma, but me phone back on the way. Then I want for no so the mamma. Ma, and yes, sir, my pro. I do not trust that was the issue of internet and MTSC. Muko Cham who of my many girl. Oh, Nipana, when you free, say, bring your bentia, Copeba, Kubina, Matia, Ma, make what that's why I dear Chin, maybe Mum with Japa. Yeah, my probably several times. Yes, again. Apart from Sagano in my life. What to be for baby? Gosh! And your baby back home, me no. My aunt, my girl, ne crown, Edmia Corners of ma'am. You could run a mamma and catch her and say, Mamma, again, a hano. It is again a crown where two or you were caught and call for a craft. On a broken me life. Ah, so for the car saying a chair. Yeah, or catch them say, apart from Sagano. I just want to get an ancassa. Adum bi na abo adum so moja da so die mo frusane tachrema eda ya bodwim na se enkwa ekutaye ne a yene obi a yede aseda na okoma no kaye nyankopon ade nyina so tumfo no na homo brodo so nti no ache me nkwa menim se ba bia wotie me bia wo ye sere ye ho ye no me chiache obi bia wotie me wie taxi driver for trotro driver for me chia na meja hwan pragia drivers na yamo mutin kwankwa ni ase afitafo edma dwadifo mu odwa wudro mu me chiachia mo pa na nchia kase no me mfanko edwane nyina headquarters de ana me gina kejetie Dubai inshraba sabre wode me atum den ti me chia kejetie Dubai edwadifo na ma no ma modida edwa no no ntoma hema bag for hema nam for hema me bohwan din maja hwan mo badwani mu nyina na mo badi mu dwa Mr. Ready Yankupon Shiram Rosso Santomo Sukosa no miensa ebebo apemo ebesore ndi oduba esa obetono na ya toni nyina manasa uwajidi anawa James amen ewo edwane mu wudu anwona dwom anya samketo sanso ena yija dwom bantima dwom na wudu swami dwom tasa babia ta din na wonu mata din na onu mutie wo bra frise wo bra eno ne de wankasa wabo ene ye January bosome no ne de to so aduonu nso ewo afimu adom bi keke ena aso yeso a ye de kono sa kakra modonti ena ya to dwumadie no apete ba bia wo befa bia ye demo live wo do Facebook a ne demo live Facebook na wabo Nhyira 104.5 FM Mr. Eye busuya kese ye Empire and I chechere me church Facebook arefoni nyina bomade na share ma woni abi na wono nso emeka ye homa ye ni dwuma no emmum YouTube nso ye dem e wo honom obo Nhyira TV a obenya ye ma YouTube arefoni nyina nso so akwaba yesere wodomfo no se wonwen ya no wo ye kasa ho ni na ye beka bi erade ni hene ewom na omaye mu atanchi ama ye mfa nipa ni mfa de enye de ni se ye saa na mesre se erade wonnom ye nyina no wonnom ye nyansa wo Yesu Kristo dini munti na wadime so se amen midi adi Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia na maje wo so edodo ya base ya na mema wo wiansem bia wode banante na wode abɔ bra na nasema me de ma onyina ne say the boring indoor life you are living is saving you from a lot of trouble. Mema ni nya se na me nkwa na me hyedem ena me wude me ye ena mafo kwa pie weekendi amanfo pie chase obi eginani na me nkwa asema ya nkuna wankuna me na ebo ho ban afri bibi ho woka na wabo no ma ayo wadwendwen menti wontimi nko nipa mu ayo dem hye no ebo ho ban ho e save you from a lot of trouble free say minimo bi awaje aban abusia ma wantimi ntwe me ho adwendwen nti wodada ka bi mu sesi ama aka ne no mpe wakoda din nti enye ni nyina na ye ema ye tomre bi a Eradi timi die sie baby sa what mass or chibi beboye kakra na die hinta kakra inti memma wu feel so bored asami de minyati asami de me bored memma no di meni dodo sometimes all these things happen for reasons inti a save you
Tobo, the right time is about to hit the clock. A brand new bedroom say, send na DNA no. Ewo asechire ti bibia mu nya botewate na nya wonkwa na ade ehia wo yadam live adom tv ne ma adom tv arefo nyina nso akwa ba na eja waprewu ni ana se me se tutu me kapa fa tv no fa kwacho adom tv ya wonkomo pi ewo fi ha me ma waso te se mama v ani uncle Dunu 1 uncle Dunu 2 ya wonu ma ba ma yaduru ne part 4 no na kupon ya do mama vi kan say document bi wo ho na me de baba document na be ka mensa e wa ha we eye indenture pacho eni ebrepam no na to mebu ama ya hwe mi no nyina na ehwem ni are say eye authentic na mpa o ma me ibwele edan no woti mu no de ma no na tikrata no eni abeka mensa e wa ha na fe ye beto yebo na ya hwem e kama pa me pacho wada Obamadiana do Amsterdam. Pacho, sese ya no yeko international. We do Amsterdam actually say we no enye asem ketua kra eye Grace Baptist Church International. Just asori man wo mani di obrechi papa. Ye church ya mu nyina Nyakopon wo nsura mo na wonye mo kese. Enkomo wo fia enrada enenkomo na etwa se ye die. Nansu bribinti ye ntimi ani na ene yeba na yaba bedi sa encommon obe wasimani atutu aka mensem bibiesi aya wade mu asem awade akwantu a yekwa yensa ma yechini wakobi ama ne hehina poto ne ho e mana kwa ba ne mebisa nse wie ne nantese ne sei mame na what to say akupo ado baby I fine what did you wie who did you fu any atotim that da we am say ya ebi ewu na anam den do bai ebi dia boko na nye asem bia se ke me di kan de radio se wodi ene de ya chem amen se me begina fm ha na panyifo Nyankopon fa panyifo so na won musiesie me ne mikuna atama onu so nya sodwe ma me so nya sodwe na masi yo anti asem kura me di bai ni se me ne mikuna ahia 7 years kwa sana ebe wale bai me ne ni hia ye no na ministry no no su apprentice misumi apprentice Nyankopon ya adom ye wo ma opeso ye mi hu ade a wonye sika akra no no susu nsohwe bia ba wa yare na sika na sai ibusua ni nyina so mfie dodo be sen no bo won 7 years ni onye sika na yade abebom na sika na hye eto dot mi free srokra be hwefum sa sohwe ni na etununu mi fani se mi na etumi ni nti ni na so Nyankopon ma ede ni na so kunim mi ye worry 7 years ni ye worry ye ti ye worry ye no susu na nya ize maye eno susu yare ani wo haw ni amane atoda confusion na susu ni na susu e chire atoda ade confusion bebre confusion ba ade na ya na de confusion ba enye kasakasa se ntimi hu ase okay ewo woni ne ntem ena me kasa de na ya na de ba akohoma bo ana wade no ho antokwa etoda ebia o mi ko hase anase wo ko ye no meba 1 hour na 2 hours wa masa atam no na ko bisa se adanti wache anu su timi di bufuo ba okay o yo bia de bufu tentem enti etoda ne bufu sa etoda mini ni timi kasa ye free 3 days to sunu enye easy so official ba nti e ba ne sa wo official de anu odin wo stay na mi suma stay man ko ba ne se to da bitimi ko baby a me ko ye no e bia makodwom enye mi amakoma so se meye lesa na de be sami mi ba won bi sami se oh mi yere adati na wache mi suma cheche mu se ni se mi ba ya se won jojo mi dia won fi mi oni ba ya kan mi hu ni sa na mi suma stay man okay akuma to ne yama 87 years now na try there yes confusion ni ade no a okay to aso na so ni nyina kire o yes abi bon pie man kwan po no ba betu a oni mitimi kasakasa na bitimi fumi asana wako sense atoda wo kwa na oni oba bi di komo ofunsu wo bi nya simu ye wo be fifi anako na ba who can all say Dani Agbaiza nako na ba Dani no wadru wasi minya fifi o de twen mi wife kwa ha fe na mbe fifi
nyina no abu ani aguso ti coffee timisi otimi ya ade sani o ya ade na wo ka se obeka se wo chontro gu misu wo hu ade na wo ka no wo ka kire se wo chontro afikura po no sa ko ye ukesi ama obi panyimu bi sise di se na wo chontro gu misu okay when I was say ni na wo 4 confusion nyina mo matimi awo 4 mo ya da wo 4 no okay ni na susu ase coffee ni ba sa onu akasa ko ka kire ye isafu panyifu bi the way we see confusion here me de ka ba ko na me hade confusion okay I'm feeling na matini here all right wo ba sa to da wonu hu si adie ko ni nya otimi ko ka kire panyifu bi no o mo aba panyim ba ko mienu bi ende o ka kire no o mo aba be siesie yentam okay decide as e didi sa so hwe no so a enya 11 years. It's 11 years ni nyina wanya wo ho ade. Wo ye me ho ade. Ofedi okoye wo ho ade. Okay. Wo da bi wo ye me ho ade dadada. Wo hu mi a 7 years no ye me ho ade. Okay. Bibia de dance mi wo dance ne bibia wa ha. Ansa na mi call ni nche no ye ni worry ye na ye call wi a worry no na apofficial ni search chase. Ansa na ye nya worry ye mpokura no. Na otimi ni buti bi fu ye ni hiama na asusu ka wo se. Aboda. Da bi. O se na ebufo de kanipa mienu ntafo kwa so mo ko na o kasa na bike bi no o se wanye dia meye o sepe na ma miama no nkasa nti won bu mi da okay e na esi our rejaye bae for yenya 11 years nyakupo ya don o si ni fie yakum 1 year pepepe lockdown no na ko fish besi e na mi awori ni say awori ni say e chekura no e na de awori buo ni bae me pese meti ho no se minim wo nipa minim no minim ni se onu aduane ani nye fe kura no won pini di aduane anya dai ani nye fe kura no ebi na aduane ben sa aduane ani nye fe mi fan se nkatie bi a se nkatie obi ani se nkatie no wo mu edidiso abi ho ani ye fe di ani nye fe okay bi good nkatie ni ye gold ko to ba na se nye good na se tuntuma wondi enti anu dia nkwan na wie no oni anaso beto se nkatie ayam ne si ho ano se mini wasi da bi we de ntungu ni ento foforo okay enti confusion is waduane na ma ware no buye enti onu lockdown no ko to amore bi bae amore no ma hwa amore nanim amore na de kisu bia na ani na tutun hwa abusuafo wo de ewu no this ukuna dan what tena ko fa ne phone wa baby san say when the friend ma adwa ye hwan ena na jeno ofrew wo bi enkati aya mkwani e brown ko timi gina so ja wade wo bi say yes da hokwa ti asem we yi ne fam aba ni tie mole no wonu koto ba na enye adisa adichi su bia na ni na etunti ma e ma bi say mi nwu ama ye nyina ye ndi okay enti e di 3 days wo bi 3 days no be peja mole no say amole na mi si manua because minim say na asem ye di enti ni krodo nyakopo nim amole no manual ayendi okay gale ne ka bekun na so obi sa me no bi se ka me yen say manche o se me ka chen true say there be me nwa okay na mi suro impe ko fishing yeah say ma to dwene ba so wunyenti maka chen say me yen na so nyem na me di ye enti wo de gari ne ka banku but obi sa e na o say e more na ade o ko onim difference between more ne gari no enti 3 days o ko peja mole no Anese wadi gari na wi a wan hunu akire 3 days time ku se se more na so de aka banku no esi ho oh endo peja mole ni se amore a misi mi de aka banku no nya nu ni ana nti no o sha se se obebo medua awo more na ho ha abusuafo misi yesu moja ka wonim ade pese odi bodua na wosunu yesu moja ka won ade na ya ukoye wa yasi ho no afide o sremi ka ha se afikura na mekoko meko ho akokoye ni kan se du akoye du mumie pro mane kwa bonte afikura na meko akoye du agu studio manager mpacho yi mami mane trap no echi mami ah obe ha adwuma no mama ye nko na miti because say ade a ya ne say be ma bo akoma hwe wona mo me miti shi wansa ade a ya ne say be ma bo akoma na o hwe ni mu say eye more eye banku but oba ni die mu no wo say banku no emare no ani ye black kakra etimi ntimi nye dey amfa nye gari wo ho
me di betwi banku na maye di be ma na ba ye wan who the difference between emore no any gari banku no what di 3 days time no kun say samore no esi ono say hey oba emore ni me bodua di na ya okoye o ya asi wo una obisa ne sa afi o ka che mi say afi kro na me ko kasi akoye aduro gusu nti ya so no kokoye aduro wode wo na ekwa na sa no ka kire mi nim se se akoye asi wo no se bibi na okoko because what bi ko ma de sa lockdown no mu ayesi obi entene fiu what bi free fie 5 o'clock sisters ne kwa ma bre somehow kana ma bre see eti ena more no so na ma aware ni bu ya na enu ko fish ni si aware na good that time esi wo more ne gari ne ho ansa na enu ti woto anamo bi anamo na otu ye no sorry enye e wo edi e parent na ba ha de ti am ba ha ni say ade ni ba ko fish ni si sa no me hu se wo de bibi agina medua ne so e ba ni sa amori ko fish ni si ye me ye duane a wondi onu so me ye duane na wo na de more ada wo de gari ama wa na me ni kwala ni ye duane mi wie na me ni kwala ni de na onu so ba ni de na onu kwala na di enti e kire nu ofi ye nche tu kwan 3 days enti de mi ti ye ni say mi brebi na kwala ni say dada wa ba enti wo ba ye ni de mi hu ye ni say mi ye duane nu na bibi kuta ni nsam e wo tuwom ade hanki ade no hanki mu na hanki na biese na botu kitu obi tia bi e wo ni nsam okay o gina duane ni so wo duane no mi hu nu pe man ka should because mi suro mi kwa na one team say hey Danny e dey na kura one ka site okay person obehu say ma hu ni line enti mi ase ma nya dance bi o sanka mi ikope fun bi na so so wo hu mi ti o hu mi ni em shi no na odi ade no e ko saa na odi ko she edan mu enti mi hu saa no dia mi ye baby sisa niam ni nyina yensu ya yenum bibia kapa edi ni so nyina ko she mi dan mu no me da me ni me mani a lock punu me suru nti onu hu ye na wo fel na hu se abaye ohu me line no ontimi emben ye bium na dakuru oni ba manager ye di be say 7 years ni onya sure say wa fe ukunu no wa fe no di oye ye de me fi ni bium 7 years you fe le da ontu anamo so obeku media anka wono ne pa media ka mefi no dudu na susu se ni me do ne pa wotimi ye na bi so obeku media one fe no enti na ba ha de ntia mi ba ni so osidi mi ma no mienu ye wo phone osidi mienu ekoti na baby se akra o minim obi obe oso on kire mi sisa akra bi sa ni se Daniel ebi ankola no wo mi siesie mi ko kire mi baby a omo na mi hwe baby omo osi da bi obi a ho besi ne 3 years ni afi to da mi friend se mi ni nkola ni kasa otimi ka che mi so ni fie mi bre ya dakuru bitimi sorry ntama homachi iti umani nti na obai bai o munti na me bai unku no de say Dani Agbayiza the last time I hu mani ye da ben me hu me man a che 3 years 3 years ni fa o mu kwa 3 years ni me hu o mu da oni o mu kasa fun so ana me hu o mu kasa fun so edrume bi no bi ti o mu ani or so edrume bi na se me ti o mu ani all right bi o mu sa se azabi na o ya sa kola fufuru bi na ya wo different na unim ba bia be ma no wo Debi. Se si apo se ni fie na wo si ye na ko fish ni si ye ko tansi. E na wo se ye dwuma wa Accra. Nti Accra no wo si ya minim. Ko tansi ho na wo si ya so a minim. Okay. Ka se hello Chag ukunu no. Hello Daniel. Mame. Wani abere. Patwan. Me pacho bi eni tum. Ka hello Chag ukunu jina homa no so. Hello bra Daniel. Hello. So who ti say? So who ti say bra Daniel? Hello. Ya munini. Patwan. Gene ne nkan igwe ni kakra. Okay. Hello bra Daniel afwan. Mo fon. Mareku de view fan. O fon. Mareku Nhyira femenya miela. Eba nka jide na Nhyira fema. De view na kokko jiraro a. O time ba Nhyira fema fie ba fike na jiraro bia na hawregu. De via no va do mama nya mereka to onyu. Okay. Nya hayo le bonya nya kokko bo nya ba to ahile ne na bo to nchi.
akpọ de violo baby awo what is here no wo se wo Nhyira from yen country na obi anti wo se me din kwala no adwane sa na wo kan andi akwose baby uni se nkwala no akwose baby omo domi na omo do susu enti mi ma famu no awori se ni ba na mi mpese mi di wu be kan mi omo enti mi di wu kan mi omo omo so be mo bo pa because mi ho me ba baby awo de anwura ne ko Mr. Dan. Yes madam. How to say Ewurade adomo na wo so Akopon adom ya wo ye pa wadaruma wo be ni nkoma wo bo nyina ne se wone watena almost 11 years ni wone wanya nkoda enan ba nkola ne mienu de ko be mfie miensa ni woni ba bia de nkola na kohye ada na ade wo madwane yo me da wanu ase na megina mefa kwan fidie kase su ahyia otiefo nyina a omutie ye ye nokwe oba no me ne tenaye because obi nti sika nko ware na tamfo ne ni tenaye na eja ye hye abrabo ase na ye de wuye me mfa wo nkwachire bebre na lockdown no mu no na me wa kra me ye djuma enti wo djuma ye no mu no miti se ye ba be lock ye na me friend se omo se ye be lock ye da se nti me seni usika na wa ko digwa kakra be hiro se ne be ya ye kafia ya ntimi anya bibie edi na osiyo na me disika no seni no onu kura no me bae ansa na me disika no ma na okọ digwa no bae nti wo bae ansa no wo ko mansa se na o ma me sika no emane nkoto enam a ya ko me ni nyina wo kutasi ya ma mentie no me fira wo yedin na me nkasa ye nim dadodo a ye be lock ye nti wo ko a men kasa uto na mo ya ho bebre enye sa onhia na akose nti ma ko bi kakra mbrem okoye no na okoto ko bi no ho nti okoto ko bi nkwa na ba na me ko ka se se wo si me kwa me nto ko bi ma ye din na ye wo ho a prekope dakro biane na wo fie na asa na me nua ba ko me ne ono so si dan o me nchen ho nti aso ye nim ba bia omo se ma ye mpie nti dako me force yi me aunt eye police ni wo askwa nti me force ya na me ba ne nchen na wo ma me gare kakra ene na wo chinchi na mka ho na me di bafi ono so san ho na me bo madamfo na mane me wo ho na me madamfo no mum na e ba me nche se wa konya banchi bi ewo obiefo mu nti wato nti wo ko kotu na me so sisade a ene ma me so be fa sika kan ho na to bi ma me so ena also media me ntwen na okoba na okoba ye oba na na woyi woti banch mole no pentro baba ko na wodi bre me nti wodi bre me na me di bre fie no na me ka chere so oba sisi na madam fo salifo okopa banchi mole ya bre me ono kura banchi misika bia nti ya faka me maniji akpele hu pa anopa bia na me so okay ko bi no onya to abanti wo ka akpele na wa nua ko bi ni bia tumako nu mame anopa be ye 7 ya me ka chen se o kan pele no bia ne bi 2 something me na me ka kire o anopa 7 na pele no yes madam me na me ka asemu a me ka no me gina urade na zret ni dini mu na me kasa me ntwa nto nkire o da ni sister na wo ba ho a eye me de pa se wo no ade ni hu aba ho tro papa that boy the second day no me sa me pa so mutie me tie papa the second day no so me sa repeat say and the first day no waka apele no mommy nya menni no kura ni odi duane be si me nchen ya metidua no me hu say enye mole e na odi kan duane no enti me hwani din enti mankasa maye din ade na me pa cho na wadwen ya say e den a na senya akpele ni sitie no udi galeka akpele wuhu udi mole so ka akpele wuhu e na udi difference ni ya den ne din na me pa cho de be enye ni din no o say mole na nkasa no starch wom na gale no eni ye gragra nti wudi ka akpele sam no ho a gragra no wo mu na senya starch wo mole na nkasa mo difference wo eni gale no mu wudi gale ka nti maye ho ne den na si wo ho nti adichie na me sa repeat say won san ka akpele no mi kwa ubegie di se me si wo ka akpele no di gale ka no akoti mole no super no ahunu gata bi wo amana bi wo mi fie ne nchen wo ho no wa hwie agumu
abrami hu ti mi ko hwe mole na ma hu se yati mole no so pepe na mum wa aduane no so what me yam paibofuo enti the moment the second day no me see on stand aduane no ma me no ono so wati mole ni pepepe na wadi gale no eka esan hunu mole no ko gugota no enti maye din enti ade cha me si akpelina ko pim se wagya mole ni aka na to ho ama esuni nyina ye tum asemu amekan mommy me wo evidence me wo the pictures bibia wo ho se mu hia wo mole the pictures no ho mi wo se sia senia wo senior ma wo hata wo dem senia o ka akpele wo jeda de seni si ho 1 week o di niema sin so a on si niema bisa no se wo ba wade ase how many times no si niema wo akọ ejoma ban na wuti nkola ni che na nkola na ye ho basa na wuti omum na wuti wo nka kire omu sese ni se wa wugidi se mi ko dwa ana na wukunu de mole aba se fa ye aduane na nim se mole ne wo ho na wuti ya na wa hono na wakɔhwia mu gatem amole no enye ntimi tibia se na mane se enye tibia se ndika beku na me hwese enye mami na makɔ me kyese adan na wa na mane se di se mole na so mi edindodo onu na onu so odi enti ade ne di so na da de na mole ni sai mi twa ma mole nse ye because na me pe ade agina so no wo hu se nia wo ye ni nyina me hu enti da pro mi wo ho na enyumre o mi ko da mi da ho no na ade ne ka chem se mi nsole na oba no won fa mole ni nya duane no enti wo hu mole no ode agu gota no enti bi ko gina gota no hu so mi hu hwi ho na ade ne ka chem se mi fa adua na mi nunu gota no mi nunu na mi hu se mo rinso no asone afa wo yi no enti mi twaya na nia ta no so sey na mi di pie se enti oba duane ni ho na ma bre akope duane aba se yendi nua duane ma me dia wo nua ma me ndi na wo di ade foforo nua duane ma enti ade na wo di nua duane ka ye wudi aka se nka wakumi enti me dia me ni hwika nsuo ya wo hwe ade no gumu no me nim nsuo kro nsuo acha se ehu me nim no ahonhu amacha se ye hu wo ha no me nim da hwe mi obeya huriko ekọ soro te se akom na esisu yesu mu janta mani me ba enti wo bo ni bia na yesu mu mami me nim duabo asema me ka kire ne se nia wo ye a wo twa nto kire me no a wo hwe moli nsuo no gu nsuo a atene mu no a wo ka kire se huhu mu a nsuo atwa se ye hu no me nim wo mu bia na ho wo se no ka dey me ka kire wo se de o ka si aka say me se anko no ka san so o se obebo me dua obie na no ka asem na me ka kire yesu mo jaka wenim ade na ya wo koye no ya si ho no ka o se mi tututu ka kire mi se afi no wo be ko kesi akoye aduro gu mi so well Mr. Dan mommy yes mommy me wie o enti ono na ho na asem ni nyina free e prekupa ni ami hu en enti me ba ye bre ni nti no e mare ni nti na ma woni nja awade no nya sa me pa cho no kura na enya ono nti me kura no se obi fumu a na oye ade enti na obufu na ukasa na watwa so enti me kasa no a ohurihuri ni nyina no ho na maye din yesu buja kamani ho na okotwifu no wa frɛ ni sister ekwacha nse me no ma frɛ nsuo ene abosum ade abonu dua enti me si makunu ho na me si miti wodi ma mbie ma no nkata ho na me ona wasa frɛ ni pafoforo bi ona ho nse no be bia asɛm no ko no eyakɔ kasie mu enti me ye din me nkasa biom kopim sɛ wo ye ya twa ne ho hia ye na we dey am say be ni 3 days na me wakra misa kwa akra na ofre me se ni hu fa no nti opese okodi 2 days 3 days e wo ni sister ho me ho ya obeya ko fa abobo ya na sika na me di sen no no otwi fie ho ne yama no gumu a wa odi ko ni sister ho o ko he ne ho ya de 2 days no odi yi ni yama nyina firi wo dem o yi ni yama ni nyina gu abobo ya mu di ko taxi station wo mu nimmi mommy ho ba bia me wo no me nya nipa bone ukọ kuntanse yase ya me sana me ba o ba chewo me ba gina so me say uni ni me no wa ne ja awade no aware ndi uni seni osuma no mo na de kutam ade ni kutam na uni ni me no wa ne ja awade ko ye se nkobo ma me ma ne se adibi kutam se ogu medua no ye de ade na de na wo kwa wanko na yi woni ama nyina gu abubo yam ni ka kire ni se seni ade ni ye na me yam shim enti e ba ne se ma ama me tikura me ya me da me timinda na me yam me ka kire ni se enti woni ni me no why ne ja awade no it's a simple question senior ya ade na me hu ade na ti wona wo ja no
mi na mi free me check kwa ide na mu ma anya maju se mi jawo mi fi se bia sam ne beka aka de nim se wan jaisa na masa ba mechi iya na okọ cheji safo ni na punu mi ko bi safo se mi ko frafio mi ko na mi safo ni kan nsa na o cheji safo ni nyina ti safo na mi ko safo ni kwasha asisi meba Mr. Dan. Yes, mommy. Ma wo de yanti woni nyina enwo hu se se nkoda no ewo he mommy nie nukure wo mi se nkola no wo mi nchen because oba no sisa niema ko no angunaga na ewo kutase na okọ ni sister ho ongaga na me de maje bibia mo na ma fa teacher ma nkola no omu kire ade ubegye di se obe free kumasi ha akọ akra no wan bo mama ne kitchen me bo mama ne se be 1 week ni mi ma no omumba classes enti mi frɛ oba nam bisa mi friend bisa so no mi wo baabi fa na wo si mi wo baabi jo man pacho Mr. Dane wadaro ma ho sebe ya ye betimi di yie atoa yie no ka mi bisa sembe mienu bi na fein ya to yebo na ya hwɛ na se ubenya ho anka bra na de fa nkwala ne ka ho bra obesa wa ne biem me pam cho ni bibia firi mi mu asa male de Bible cross adwamamo kwa na tete aware mu numpo kwa kwato se obi afa na apɛ wade fa ne brefie be dware na fa wade obesa mo adwaman woni ma asɛm a ɔka ɔse me papa aye wura mu aboa na wowu mesusu aboa enti mimi disika do na sifie no mimi disika do na sifie no na woda dem ho ahohum hanti no asɛm we ɔka kyerɛ me elder Pentecost elder na ekɔ ne nkyɛ wɔ fie na ɔka kyerɛ no ɔna ho ɔsanko meko panyin kyɛn na wɔka kyerɛ no na num kasa ɔno kwa ne ɔka ho no mommy Mr. Darunim me mesrɛw sɛdeɛ wasi ne makasa no mani agye wo ho me pa akyɛw bra ho wo de wankasa bra ha fa nkoda ne ka ho bra na enkoda ne nti yɛhwɛ nsiesie na nkoda no omunya kwa hunu wo mu maame na nso nya asomdwe na timi nya ho de hwɛ o man why mommy ni o kan se ohun kola no otimi frɛ na me de phone na man kola no ho nyene sa way oba time na wodie mu na nkoda no da etwa se wonya access to them wu na ukasa onu de kola no free me nchen no be so many years nkola no da chi na me hwehwe o mommy nkola no ye nyina ye so me ka se ye ji nkoda no de na ma no da bi but yakoko to mramu kra no a ye wo custody ni ye wo access that time bia both parents no have right to have access to ne man no na mom court decide baby ankola no benya omu safety near the custody amasa parent no it our access is to ankoda no mpacho oh one dey me ya we mi ankasa na me yese ka on say nansen na akwama na omuma no omunya desu do bia na masa fa teacher ma omo ono nti enya sanka this Christmas kra me dey kola na ba ba chia aba ba hwe na omu so ahu omu bra panyimfo na ewo ni nchen. Okay, but to cut a very long story short, no. Pebre, none producer and kasa now the one kasa bra just a day. Pefan kodani ni na account hu bra. Na yani obenchi na se ni anya nhihye kodani hu na sumdwe mra why? Me pacho you matika no be me depa. Call has been put on hold. Please wait. Baby adru no hold on am say odem beto. Mame. Listen, that this number was 3 days. Me be say otu man anefo. Obi o chop money I want wedding anu ne kra. They oji ya wonu a won save me kuna big mama. Emole hu ojana wade. Ohemaa, ipese me bisa sister yas. Bisa no mama. Ne di ni bisa kra. Mata fiabon. Ati mata. Ma. Wan kasa we correct pa. Atwan. Because one sembi is shuma. Ati se ukunu so ope life no be banana dia ben fancy. There. So no dey you chop money. The day until na mentia se wo no emole no eni nye fe kra ye tete eni ni nyina emole no kwa wotimi wohoro esone yeah emma cent ni di free mu na wo de ka e day until na wo de gare ka akpele ma onim di entia ehu na ahye me mu because wo ka kire me se ko fish bim ko ka kire me se mewu na mu ni ni nkwala ni nyina e ko toilet asemo bi ka kire yakupọ se mo bi wo ma bi 2 yeda biom da ni kola nyina ko toilet na e ko toilet moja e to da e bi mu e dia ni akọ emole ni ntia na say dia ya lu before mo le ni bae
we are going to now calling enough for because me only here one some can exist so mama then man what you think is so that ma or catch him say me or being no catch him say me over there sorry Pentecost to Pentecost you back what you say Pentecost in America Emma Emma nyina ye na e dey si we nyina konkron me rade yen ko mamenyum Emma nyina ye na ye di ya si we nyina Samisha mabrabo ni tibia dadana me hu say yeswa ye bia mami oh Samisha mabrabo ni tibia dadana me hu say yeswa ye bia mami quotation back na me hwade don't tell that and there can you quotation in pen mami quotation mu odu I just said we a Pentecost niba ma Matthew 22 verse 14 many are called but few are choose ya choose nya wote choose one ya choose he be ma no obesan ware ne biem me nyesho there be because me ko fi okra ma pam mi sen kola no penye mi na epem me pa chow wuti me kan anko anfa ma ha me se be ma no besan ware ne biem acho there be mi suro be to so mienu mi ensa be ma no besan ware ne biem be mi suro okay yen twa ma ne mra wo ba na ya hwe ha me se say die no suro no be ma na wo suro na say de gina medua ni su abra na enyina kotole toy ko muja na susu ade kuro na wo pagya ni samu ontimi chechire ma de kuro say ebia enye awuduro ebia na be ma woni na tena 11 years awo mamu 9 ya ka asem 2 times mindset na kuta ya ka asem 2 times na susu ye wo otimu ene ma ya ka asem 2 times one Tell me, Gidi na so wa ko so kuta e to mi so de de so de but wa gidi no even some yo e jana anu ma kwa mo hu wo ja wo kra no ususu se e be ma no na ye bi ya wa nya sa problem nti wo bi na ka se mo ti wa de no ti enti mi na wo ko so no kwasam na me ka che no adwon kura na wo de ti wa de no ti ya na de bi e be yo you living in fear and mistress and I did say our dear. Never did want to be a bobra. Man, no crowd there, me dear. I don't be and I no can't say, do you want to see cover and the time from? We didn't miss our time until I go to Tiska and remember. All right. Mommy, young came and what Oba, then we see how best we can solve the issue. What I say? Okay, but next time, but more. Sika or the Morisi wa and Fagari in Calculabium. What a minimum. You say Fagari in Calculabium. Mati. I say, Upunato, a plant to say the amount, but now she's in your Kaka side to be anyway. Now, I'm question about sir, we part to be a fuso. And if Safuso were 2% who hear it. Ain't you say, ya channel now, so you have some canteen and make an. I may say, when are your barrel or catch them same. Who goes to say, Bacho? JHS 1, 2, 3. Who drew here 3? Okay. What you say? What you say? 24 years. 23. Sorry, I am for so we refuse. Sorry. Manu na fumo 43. Manu na fumo Manu na fumo Judea 23 and 43. Okay. Rapid improvement pharmaceutical and was him fair to pay mount a wapa na se wo bodia a draw with here betu one na se pepu cold a pay by dear what dry a defender cough expectorant we pacho a show said the one city piano a betu was here the free one and a friend a two a stubborn cough I say a pa abafra when you fancy and wadama a man a draw you be and sound sooner a draw way say Mr. Won't you mean na we be kakabia no bre wanu mo to
wo ye hu hwe nye asa wo mfe no mfe wa ya se bi Abzol albendazole tablet and American for media amount rapid improvement pharmaceutical say pharmacy bi awuram bi o de bisa the federal cough expectorant and afa Abzol albendazole tablet e bi pa bi enu benya bi sa wo pesa wo ba yan kase ho de sphincters and na wo be ye ne Royal House Chapel and na e ben ye number no 0536 661432 0536 661432 wo besi fie na wo ha wo site bi no akwaje afa na besi dan emensu pafo mebu mfa so ye ko 15 ye ko 20 bi ani de tank si ho tank nso de tank mu papa numere unu ba ko pe ye syntax tanks ya de na hye nso de wo ya acheche de size bei na wo pe kese pa wo pe ketewa kakra size bi a wunya bi ano ye betimi anya bi na fe ye de ama ye wo soothing colors nso a wo de wo hwe ofie ne color kwa ba simple yellow never bright in face so na say to say yere your 400 agents are to one mapete Ghana ha one mo ton your tanks and no sanso na online shop and so ye adwuma no ye syntexgh.com your number is 0244 335 168 0244 335 168 Syntax tanks say men can say a strong na fe a tough Alicia Deco and Trading Enterprise was bro nya check the promo no it's still ongoing oguso ya trese wo che wade e de na wo ba beto WC ni see wo bi e bonyom ebeba onyom wo de tim ni to be trese wo mudu a wo di wura wo shum ho no enu a redi wa no so ro aho obemma onyom be hye wo nkran eye honko na obenya bi be some cho say ye ton classic ye WCs aka ne no ne wo bia ne de ba ko je 550 say ye 50 na free so ye say be fabiansa 500 Ghana cedis na fa ko PPR pipes ya tete so fitters ya teso union nso ya teso wotwe akira kwaya ye wo eduma binchi ye ne star oil filling station no na edi enhwani mu fayen na ye ne wo ntwetwe nkomosesia number ne 0558 063836 0558 063836 tap send the say baby a wo bia pi solo mechia ododo chese nyasa ketwa baby a wo bia wo Canada Australia France, Belgium, Germany, Portugal, Belgium will be ano. So this is care bremi anade bre wifi. Ana wo de bre nkoda download the tap send app no. Create an account for your own self. Promo code and don't forget for Nhyira FM show. Ebasa ye becho bonus kakra. Now so the show how far. You fast, easy, reliable. Naturally so the battery ma was sending control se papa no. And no. Orion Cyrus Publications was seeing books a wako far band say akwada bia mo biem books in so bono e de from ya kire say ye ni GES standard me ka GES a obi bisa me ka GES me si GES a Ghana Educational Service ye ni onum standard na na ekonya afa ni akofa Arabic se bia befra Ghana de no ane ye na kama ye wa crate books a ye scribbling and coloring and all ho ye wa nursery 1 and 2 ye wa language and literacy numeracy skills phonic and sight words natural skills and doors so na KG 1 and 2 for book no kra no but I go Dubai says here we say oh they would mad across no subject na nkra ni suani bi our world our people books ni nyina no ye de ni nyina bia ba misraw so be ya wani nya o ye ntuma me fa number ne ma na wa ni ye ni nkomo sisi a frey na fe no me nkoje list tintinti bia na fe wuntimi ntwa number ne 0555 313658 0555 313658 ubetimi so Fraser 249 411234 kuma si ubehu yen across nyane takrade kekos na fe ko foridian so ubehu ye ewo ho mata di me pa chow eyerita sand clothing na wadwidwi me style kama pa cha se me so ubetimi apomata de ama na hye ubeka say store eso ni apam wo be yo kama pa me pa cho reta santu rehwe no abehun wo pankro no eye estate the number no eye 0541 413804 0541 413804 Madam Sars Jewelry ewo eye Boss FM dan wa se wa pa cho jewelry bia wo hia bia for any chem ho naninti oye fine Mrs. obeyo kama pa abusia mane konko mo atosu mienu so na bra dasisia trase Twiben TV no na yentie asemu na Frempon Bismarck mama te wana friend Frempon Bismarck money mono sa
ya wo free kokofu adwuma munim no okay na amankwa so ono si ni mo no okay mami enfa video bi ento so se abra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV wonum di wonum asema be dan yen asemi ya nante huma obraya extend your territory kra my drive time host to kra ehun wo mu bi every kind of investigations aye necessary be aye ene wonum abaye betena asem no so aka complainant ne say eh mo ba ko e dia menko na ha ye din to so dwa wa ha be ba cho aha eye TV any radio ne ye wasam kire so a wo beka ama yetimi aboa wo enti video no na eda so no bra wo mo ye say ya we fe no me anamba ye me sa mako nanso be ma no a ne ho bon wasem no mu anti de oda so yi wa ye hwan ya be ma no wu ye no de odi na de ne ono no de na asem ba yi me de na asem no ba okay eti wo ma change reverse here wo mu ko nanso ejikafo bi wa ha wo mo say asem no yensu ye wa ye side of the story mama ma won makwaba na ye ne wonum na dia na ti ba ire ho mama ba ire amoy na assembly investigations na asanka de boys man ka ho sawa ho okay wase o mumra o mo no yi ni sanu mun sane mese ye ko fie okay yo mama for me mama kwaba Pacho would you say? Efia Kunedu. Pacho, you're wine, Wadarama. Namikuni Bemana will free mono, but a chie. Okay. One and tempted. When I'll decan one. Me Pacho de be Mrs. A. Queen a decan warren. Okay. Yes, I am practicing in nutrition. I will be. Oh, so I am a wadi. What do you wire from? Oh, okay. No worry, you go. The excess time there. I grab on your some a coffee. Okay. No, no, one back in you. Okay. Mammy won't swear, Wadarma. Okay, but one in a woman. One in a baba. Okay, by now, no, meaning so why very confused. Dear Tierney, what penny beer? Who could not say? Or say, kwaku. Yeah, what's nice is a say, I can say, kwaku, dear, we're free. One party as if won't be. Nemum, one it will be the incomobi, ya never far, country almost and kaya beer or penino. A query same secretary be bem. Nesicano, ne one bar, some say, yes, says Sicano, a quadi, one will one dear some Corano kind. One will can't say young Quadisicano. Sicaya can once me 110,000 Ghana choppable cities. And once a me, the back old cities, 110. 1.1 billion. Okay. And she says, he came here can once him. Now, a marriage say, Yakunu be won or can say. The other forms who said there be and you say that here. Etin anka ye penny the NT or say David. A man of Baba can be coach you so the any with a yanny there some by Becofi. Mammy, as some no one can to say. The new found when he say, Mumu de Mamawari of Mimicronity. Okay. It's a brand new year. No. Ah, a bushanitin I see ye etin I see. Because I didn't use to tell my brother when you guys say a man will be a share 10 million, including a 2 years, coming in 10 million. To me, 10 million you really need to say, catch I say, young Common 9 year old, no 2 engineer and call from my red Beman in Yemen. Okay, me person who acquaint you no dear no, and son will be free mono. Not a didn't say, Sikaya, you can't want to me about me make her tell you. Okay, okay, Mamma, any uncle. So, I say, Patriano man is a man and go to quay. Okay. Uncle Quay for Uncle Yuki. All right. I becomes a week and more mako. I becan now watch your mawako. Now I am dear, we are Javesa, we and a Yarian by. And a Yarian Wayarian Cassa. Scano so crying a winnie pan one. Yet, fa. So maybe I'll be Cobian. A baby musca. To Gigi baby. Ono ya no amado bani ne drivers no cars na totonto ni nyina ti do bani wasre wona ba no do ko wakojibi wasre wona ba
Wakwa kwaji bibi ko bi ebeko bia no ya jiska. Okay. It is kano meka 110. Debi. Okay. Enuru ho ya debi 110 de oje ya enuru ho aka 30,000 Ghana cedis. Okay. Asemu ni nyina ne se be ma ya ye kana asemu a eye we ye ma wo ne wo nu matena. Enye se ware ba ku mienu miensa dabi. Baby mames kakra wom na ye wo de oye ne ho ade enso. Na eye akwantu na no pese otu kwan ko UK. Minim se wudi akire. Ana wo de oni opanyini bi ko di nkomo. E kan se me pese mi tukwan na otwe asika no ma no. Ya ye bibia amanka ebeka na wo twe amanako. Ana yade so nim. Na yade no dukuru na ama wo mu chiriya ma fe wo ma na nipa no a yade sika no ama no no ne yakoni akwaje kakra yade koye hwehwemu yade sika pre apenkwa enti 110 ye wakrata isu die ayire no a wo no witness sa situation na si enusa wode nani kemu pa dia aka 30,000 but onya sa yes sir okay but ya say me see amodico police station ni nyina ne say omuka eyeni papa ni okay you baby abema no ebewu ye no owu na chide enesi ema ni wu ye no manim no wu ye oh hospital I don't call ye didn't go do no times when the kasa 8 something no eti e beka se wo no ma anye ni oh fisi friend opinion na kasa sa o kasa sade adana nkan na dwene to kasa kama okay eti the driver na beka che be say sister bra na yemfa wukun ko hospital na say asem ne na kasa sesi a na okra den na anya fi hera na o se fi ni to gate mo ko tena kai no bra no ne yere onua ye ko tafuji ye ko du ye ni eyi ni oje mu anadwo no de si ho no mo nyasem keto se obi de ka abo doctor bi na abo no ye asafo ye fa bo ba bia na ye to bo ne fa ne ma ni pa fa mu ho eti ye tika no na bisa ba ne say na kwa me we na me ho me ne nye o se kwa me afa ne bag se oko ontena me ho ene ma me pressure ko so na me say go on to ade ni si ye no ye fra bra yi fra wa ma be ma no funny steps ai ye friend it is I nto no ye de ye be ma ne de ni mia it is me ya dem esu na koso no na ma ebi se wato ni no so ye police ni ene o so me mu no ene o de metena ase no bi sa me am kra se me no si na to na je number no e friend no bi sa se wonim ni pa no kasa no se de bi wonim ni pande anye ba bia wo bi asan wachi na bra because ade ni siwi en yesi afebusuani menye busuani yeah mana me frɛ no eye wa oso se wo ma te chire 4 hours time asa na wo ba tafuji ofiri na e ba tafuji so onwere ka chem so afa na bag se wo kɔ nkan e ho na ote ti sanu na mkɔ mu kɔ ɛna ne ye frɛ na wo mo sanu wo gina hino minim 4 hours time asa na wo ba ansa na mo de body ni kwa ko hye mo ansa na wo ba so ba no na ehia no me so no kita akula ke 20 me na doctor na ka chem se de adro ni de min kofi na driver no sa de me ba fi anadwo no ti ebedu ye na ka che o mo se ade asentimi gika ni nsi bi fi a one na ere na onua no mo fa ka no enko ena mo de ka no ko ye mami ena me frɛ wa no pa na me se kwa me wo fa mo ba na wa frɛ me ena o see you e kakra na me frɛ na ase me wo fa mo mai ti wa na frɛ me se me wo fa mo ba oh sa me no ka se na ko di so me fa ka no emra be ma ne ka no ena me se me de beba na ka no eni mi fie ho emi ho betafo no eni mi fie ho okay na de enti aka ne ni wo ne se to mo de beba ma no si ya no asafre ma no si ya no se do mo egu akira ye commande ka no ka be ya Toyota Corolla yeah yes ana me se ka no mi mfo na so ma chiro de enti aka ne mai ena nipa no kora no ni ma de ni sisa no ato boy no so no ye ni chief driver eti wo no ko fie nya de obeda moment no eti nya abotre papa isi da am Fred driver ne de car ba obe no so fa car no ko tafuji odu ho no na de papa ne number ma no ofre no na owu ye ne de omu nyina ba ena se omu go no mu di matem ti do ba ni gina ho no hwe omu sa omu ni driver okay ye abusia car ne ni omu Corolla ne ni we come chere wo number plate bay se wa ko to ma number 215
2015. 2015. Number we can will be in Kumasi. Wow. Okay, and no one car that car and Sana. Tidi Bako Kahun. Okay. Tidi Bako Kahun. Tidi no the money. And the police station me yes. 1 year paper to Sunday. You come to me, I'm coming for Tidi in money. Okay. 80 minutes and Kolana means ebe fetid because o maji wo na free bensem. Okay. Only a year okra no mo imana. Ai, o mo je phone hospital ho no, o mo je ne phone. E da safoa e na kai key. Hospital ho na yemfa body ni nkoye no, no mo je sa na mani free bensem. E ti kola ne ho krata we. Kola ne ho krata wo me ho. Ka ne de body ne e ko ba krata ne aka ho. Krata ye di be ne wo so, be ma ne di ne wo so. Be di ne wo so. Na de ma krata na be di mo ne senka. On se ka ne si ho kwa. And an enough for yes, a car no on from airport and call register. And can you juma wo. It's or mono as I would or so much pipes and say in yen trim film. Okay. And a mark pipes and the barms. Okay. Enti Cecilia Yankasano. Sa opinion a ye boni di dear nanko ni to quine away. On your co. When him sick as any movie. Okay, maybe. Mamini David and Casa, Yanko UK, mammy. Fiabono, Madakuku, Madakuku, say, me patch, intim patch of the man, what? Hello? Well, David, good afternoon. What to say? Nyanko pa do me ye ho ye pa wada roma ye wo fidie ma ne nkomo bia beda ye ne nkomo no efri benkum na eba nifa ba bia bi gina sese ni sa wo yonko no ya na woni ni tu kwan no e ka be na wo boy ye na sika no sai na ka mu ya wo ye mu dansefo e wo mu nyina ne se Nhyira fan ana me ye se you need to. I saw come now, left on the unit. Now, this enemy now, they are total. Come on, Pacho, Makama, phone no near stable, now come out, Nesuka Kama, and Pacho. Now, what to talk, or give me at the top over the woman. Never trying, I feel I'm say. Na kano mama ni kano dawo itibuna mesesa dia ompe ano ebe Maintain nka ye kwasa mpacho ye ba do adwuma na ye nti maintain nka eye sebe ya asem wo ka no ye nsa nko ye chi ebiem se mpacho problem no pa ye den problem ne say me wo honom omo say ombeji tidi naka private car never mo kono and I'm saying fa car ne ma wo omo ye say e ka yen kaka ne mienu mum na yen ton na ka seska 3 yi na aka yen fa nka ho na ka yen che maame e na ma no mensa okay anka ya cha mum muti ase o e me ye de car no omo se me mfa me de ne ma omo be na me de ne wo ba bi koro na ye koton car no to omo be du ho no mo no e na omo ja omo de ne wo kwa ho me de ne medical de room ti yetna se ka ho asem wie no mka kire de obeton ka ne se omo de ka ne ye rounds 2 days omo de ka ne beba ka na ye koton ai total omo de ye rounds 2 days omo de beba eno ye ti ase ye nyina na ye fro ye sama ne kire ye se wanye will ye ba court ye court asema ye call de oton ka ne kan no eno na court so kan omo mbu mani gu so no mba ye fro ka no omo call bank ho omo ko ye bank manager no so kan sa ye free ho no ma ye sisi ye huru ka ne biem ti sa omo no expect say ye nton ti di no na ye nche sika no private car ne de enka ho ma so say ma me che say ono ne bono na wo ni ba no e je say ko so no minister ne ko ya tana say you know where adwuma okay e je ko do na de obi ko to ka say ye de ajapade ne ba ma me boy na e ma me ka ho Enti no kind of mama munya abotre faka ne bra me person with some fam but if you so name lawyer and chat yeah mama ne catch me play say
e ba na wuni di on fa ka ni ma na fa ka ni ma chi na ka no papers nka ho de be e ka no ko de say ka say ma me to na wo ba na mu ja ma ni fa ka no na over ne kakra na ka ne nchama nkwa na asumdwe mra wo ma me waje boy ni funa ka ba ne ba panyin no o more than 18 years ti boy ni wu ye no o me so fa phone ne ma de ba no ma me so phone ben e pa cho mini ma ha e te o so fa phone ne ma akra no e na kwa so ye se mo fa phone na me de mo fa nye hwe na wo fa private ka fa over ne kan wa ba boy so wo market wa e bi school fees 20 million to 18 million. Enti mu no de ene no mu protest for a japade na ese mo che na mo mani nya bi. Enya bi. Ena omo no so buy for what? Omo na so ma de car ade from mo so na gisika ma me so aboka system million bi wa actually. In fact system million David in this kind wa braba ko no friend say the Royal TV no. Amankwa ho no first carry man no fa kutu ya de car. Yes, I'm quite a corner almost since then. I boy new year, 8 months in it. My maiden friend both be able to say, I crabby crown way, say. It's able to say, and what was your quanim poo? Do the idea of your penny, no, where you many, where the Japanese is one. Sassika 110,000. No kuchiama, why? The acquaintance or the connection man, your guy no Royal TV, and case I connection am up the panel. Oh, the moment TV be a different. Oh, sorry. The announcement of buy and say, meaning. David the chile mu say o na dan fu ni scan one ho na fu ka chane say scan wo free ma on chama ne ma. Okay, enti what is that Amankwa saying? Amankwa dey also on David scan kana be David one David so so say ma me ne na so fa ka ne ma dey scan ma ni bi na ma me so tension scan obechi. Okay, enti Amankwa age atum say na scan one ho na dey ma David no dey ma David David na dey come ano ti no return is scan ma David. Okay, ma me nko David ho. Hello. Yeah. Mama David, what me pasa me compressing komono man ye kitwa bi se be ya ye taking much of your time. Wo yonko no ananka woni ni tu kwan no. A said amount a 110,000 bi ananka wo de na kwantue no nema. What jisika bi free Amankwa ho. De ne wo mu ni se ye kono na kwakudu no de sika ni nyina to private car enti ye gina ho no moton car ni tu na ni sika no enso na me no me di sika no bi so 30,000 so na me de koi enye ye de koi eti de koi no enipa no me mpese na omu babo se enipa no din ye dey e wo radio so na me mpene sa so omu babo ni din is one with the sika no ho hwe me no magisika ne de nipa aye body dey aye me Amankwa no dey oye out of case we nyasa oye out me pese wo begu ni din okay ene ma me twa ni din wo me kra ta me so omu bibia me no omu ne minka omu ni se nipa no omu bo ni din wo me mpen e wo ready to ni so no onu oni mu bibia bi eye me e no omu wasem omu ne minka. Okay, enti sasika e ka ho asemi e wo he sasika na ye ka ho asem no me no me ka kire abusuafo no efre me omo ba me ho omo ba o sesi omo no omo wo fa enu wo mai ena me se enipa na waja enkula nketo wo okay enti no se waja enkula nketo wo chi enti prank itwa na waja wo mu achiri no yamfa Nhyira FM no mentine papa mpacha o se obi ana o adwuma mu na oni obi kasa bacha o temenka Nanka me bisa me last aja me fa cho betonka jina so betonka me ba o se me nyina so dia abusua enkyeremo no abusua ne ba ye ne de wonum de opanyini ya be man ese yanyini di firimu no wono no mo de ne ba ya na mo bebo ne kwadu hello me fa cho ti me fa cho ti uti me ma bia wo kai nyina Matias o na mi pese mi bisa asem we say wo yonku ne be firimu no no ne wudi sa ankra ne se in case se be firimu a
sika no fara me mana na wa na wodwene nkwadaa no ho na ase da bi nkwadaa no susuanti amfa sa sika no mo wono mo bra Dinti a ema mi gina so se me di sika be ma obewu ebe ka be 1 hour ma na wu ofre me ene wono me kasa wono me kasa bebui ema wo mo akọ busuafo omo wo fa bi omo wo fa ba ko ba omo wo fa ba ko yire wo ka kire no kula se ya me ma sister ni sika ro aye de wa ble no ena me no me fa obi esika nya hwe na me kula me di ewu mu no se me de ka ho de aye de e de ama kula nti mo busua no mo mfa se private car ni de en fambla na sister no so fa over ni mra na ni sika kakra ne da bangi no ye nhwe na sika ni nyina mboa no na ye hu se ye bia sika no ye sei na mo njira ho na mo se ye bia mo di se yi man kwala no nkwa na waja wo mo wachiri no mo di se but me kan sa se mo nyina kire wo mo anti hase ana mo se me nyi busua ni ena maba beche enima de amom ena me se me nyebusu ani dia me de ma tweme no afiri o masewu omo anye wo ma de kwan be faso be che wo me na me mu di scanner me no me scanner wo me ho no de me de be man kwala no okay enti mame mu a wo sa kwan we say so na chese ko se abusua na betia say you are standing for what down for nemma na the necessary arrangements are so omo ye bia no omo nye na fasika no beka ho na nka omo nche ne pepepe sa saade ne baba de sa ska na won release me boa yes me no bia me de be man okay system beti say we the private car ba we the woman aba omo koye ele na yisika no omo sisika na ye de eni ansana me no meti wo masi. Okay, me pacho me da say ene wada agye no. Bibi fufuro bia hu ya meba wo why? Mate. Okay, me da say bebre. Kwa sorry. From pom besmark to ahoma no so na me misan the reasons why ya. For all this why yeti anye say ni dwuma bia di o. Ya wa dwuma ya pa apart from adwuma ya ye ya pon crate mi boy 7 8. Awon krofo hu say obi amoye pa so ya sum nyame. Ni asom my Ghana nti. We want the best to be done. Call police station cases be brave oba na commander any make us say ensam na mu di ni nyina ya ni de akire o ebi ho no e ba ya hakra no a enkenye ntwa se beduru ha iti eba ho na mutimi settle man ya na yeso kra ya ni age ni asomadwe ya kakra enti ya boa ya wani asundwe ene ya pani empesisie eti wo de wasem aba ama yetuka wo ho kwasam mu ko wo mu ko ba ye hu wiwe mu nyina wie na ye beka asem no temema sane sai wuntia na se sei na asem no tie dia ene na sai sisie na wo sisie ade fudi pentia be ma bremo e minim ala minim de menka biem dia onima me da se na men kan say e be before ye wo subi wo enkola no minim de age no obi anya de ne enkola hwe nafo wo mo papa ni ho sisi akola bi se em say korola na wo de wo pe na korola no ne korola na do pe na de ne kura wawu o de wo titi kato na de ne wawu ene ne so bia ye bibi dem ne manti me tia sisi ai de me medo kura me sagire me nana no mo yeah oh enti se necessary ka o ma me nasam ma me raho kire se wo bata ya mu bawu shakola no kware fo mu si u banana enka boabo nkola na no kasa mo fo me nana no kura mra awu se wo nkire nkola no ko ere ai ene se ka bi na bana musimi ko pe bi no lezos asede de lezos o mo do be me obi so na say we say dem me obi say ya no kwa na nka be dai ane we kwa 2015 na wo bad time wo bad bema and wo da for what influencer mami over no kwa sia asa tete o de ko police station stay ya ye ko fa bisi askwa police ni busa say we ne kana ma na be report say we say ya ne mama ma go nyesa say ya ne mama police station emma who December ade ye me ye kwa 1st January na me sa wo police station by the mabu me say o ma kom mo bu o se bibia no nyame kura no
o se mama ye mu nipa se ye suban so mo kam ogbom se mo ya de say on say no many aji wo mo okay document mama radio if e wa hadia mama radio one farmer ni enim nesa me nim de mu yansa ye frame me kan say just me de ho ade poten wo san free police station wa wo de ba because police station hono matwa asem matwa e ba see hono ko see 1 month with some weeks enti ye kwa ni akọ commander no ho oso mo de ba ni atena ha mo some nkom ba saa enti ka che fani say CID dem na case no one nsem say me aba adwuma de bia me se kwan pokwa na me nyo obi ma na replace me enti me se ne de ye ba no kan final and I'm saying, 1st January, Embra. See, 1st January, near Quena, CID no co baby in CNT, 2nd January near Coy, so I call of Fred, see commander, some manna bow, and so still almost for my dear man, and also some for my dear, and yet, one gentleman almost so the can, I say, and found co. So no quack, I say, the money so I cry. I say, won't be a man, I say, but on their shank lana. Because Obian for school fees be a my, Obian for chop money be a my. 2 years, remember 8 years. Wow, oh, they go 2 years. Wow, I'm going to say, if I can't call you, a dinner and someone was buy some of the money neighbor. And he has to say the card, he says, we are returning the card in you. If you fast on the cocoa, because we have any bread. It's must be a case. Friend Paul Besmaka will free cocoa for you, ma'am. Wadaruma, let me be frank with you. So be uncano cranchero, media, mecano cratchero. That's why the fact say a lawyer didn't work us. Mecano cratchero, we don't play here. Yenia grow how? This 2026, Yenia grow how? You can't come here and waste our time, our credit, and everything, your energies. Now you hear all these investigations. Now what on this very day now you can't say no. What's the same about number work me soon to me can't say no. Okay. It's a way I'm a verdict no. Since what Johnny man who had the enemy ruling not here. Some of the court today we can all go to court. But some penny court today based on the Yachiramun investigations are no. One, Mr. Mankwa Bia Mudini Diba is out of Yasamno. Ka no and the papers abe di hano. Kosi se ka nebe baha. Ka na number ni say. Ajo mo san fa ka nto so mame. 3.215. Ka ne to no we abrasun to do ne number. So ye mo dia mo san fa ka nto so mama to ka ya ye projecting. Madam Roma. Ka ne any papers. Se woto ka we free wo bia wa watokro no de. Fi se ka no me papers a na da so no me pa chew. Wo bia wo de ka we bebra wo se woto bia no. Aye kro no de no wato until set. Papers ni be free wo ba yi ho na ensen kaye bia e say busua ne tena se na wo mu ka e ma no kwa de o mu ye out but o mu ma ni ti enti kwasi somebody corolla ne beba o mu be provide o mu TD na nkwada no mu ye involved no be hunu say ye papa wanya ye hwe kura de oja ye ni na obi anye ne kaka no mfo mu timpempem kwa hwe o mu ma ne de on this note car we it can never be sold ye ntimi nton bank be anyone so mu be wura e be sika na mam without the letter of administration ahana me de masem ni sipa chomo me ya adwene eno ya adwene okay lady kaka nko nyame sham mo nyina sele wanu akọ benko no kra chese mo adwene fo ni mo sam mo mani nti ena mo susu se mo adwene because mo kasa nyina obi me hu panyi owo mo se bia yire panyi ni we ye empana ni ade asa mo nyina mo ye cordial and that's very fine. Now the American say abusia se kwaye na wo remu na hu ba bi obi yesi ya na me nim motive ya na ekura abusia se abusia ye do ye hu se de ma ya do mo united ya omo try se omo fight for mo ma aka abusia ntimi nto se bi ye moja ye nananu na mo nwene ejapade e free se bi de wa bre no kura wo ko na ewo eye do bi akọ mo ye mansa ko mo bi ha beko enti na na obi dia ba wo so ne e den e na nkwan mu ba enti abusua monja de mo ye no na mo sambra biem ebi a bibi tinene ebi a camera ebi a musu na se bi a Ohemaa bi a wo moku no mo ho ye na bi a se le ti yira no kwasam enti bi a na aye nsem pi bat
Yeah, with all seriousness. You best say on some question who be no samra. Ọmọ mo de ọmọ asem ba. Because mo na mo de asem na ba na say mama mai kura dane ọmọ mo na say mo de adane asem. Because say abre. Oh, etwa ba. Na etwa sam ba na dey here 2 years. Hey, o say be 8 months. Oh yeah, wow, look at this. Mami ya breast at the police station here chop ni here ko ni ba. It's very why na complainant to police station. Why na logic complain no police station. Yeah, mama mami na dey call, mami na dey. Look where you say something na me na edwan. Oh, only kasa akwa 2 weeks in by. Na akwa yes I complain wo. Mon fa from point to so na wonyi ni nsa no ba ko na me ready. Say dey o see order wo mo dey o mo fa steps ni so. No dey obey that one si wonder, but wo ye dem so wo japade ba ji. Oh, yare wan si wo wo si say you jare bo. Mon fa video na nto so. Eh, bia bi wo kra ye ntwi da so Ohemaa say nipa ni nya wo e be nya tika ani o twi da o fi o twi fi e be twi fi no video no mo dey wo dey hwehwe ei what is that e to wonsa friend ananya on the friend ono abusu apanyi dia no se nko be ka wo dey wo ni abeme enyim oba me ho beji pepe say me funu o si na mo na fa wo no na mo ketu abisa obeji akara funu obo fo edumem o ma na eputo ja ehu ya enenim no na bi se me hwe che na me enenim no enenim so enenim so me amu anya ne tanogo ene so so no kwa che o da bi se na me enenim no sa ka betam no wo le se betam na fie ya okay right minim dear but adie we koso ewo ye kuro yimu ya bako doctor oba mama take this opportunity o na me ra homa no so sisi a na me hwe wadwene ye o sei asemi a ye kan wo wadwene ye o sei ususu se enka ye mfa nto hemfa 03220835818283 03220835818283 mami ntie wadwe nkyere mami rese obi ejina so a na me hwe hello huma na mame na mehwe se betimi anya obi adwe nkyere sesi a na fe yakwa 03220835818283 obi comment nso a wo tworo ba ye ne se be ma na anya japade bia nkama no kamu be ye den okay mame mfa di odika hello Ohemaa Benewaa me na fu di ba bia frefi from material me ka se for boase. Okay, wadaroma wadwe nkyere won komo ehu ye den. Wadwe nkyere ejuma na no obo no. Ekwacho de man fia ka mo oti abom na omo ye ide. Ila kam misusu say judgment na o pass here no crowd say so. Omo kom form tu omo nim form kokod no ayon papa de. Bia so na big mama kan obi e bobra obo man e yire ne ma. Ebusha de but obo man e dem top. So de man omo konti monti man kola no. That's for 2 years. No baba jikuto to kulola ko. No baba mo e da shan kulano. O mu da was mu hena mu jiman kulano ai. Mame mfa foforo hello. Hello. Me don fo wudi ba bia fref. Na ma brother ni o. Sa fo ni na bra. Okay, brother, wadaroma wadwe nkyere. Yeah, Agro Junction na me do Drake. Na me ni no kwen se etoda minim yeah before Ghana for 80 ne they buy a sentiment they buy ya issue tani ma ya kusida be na ya manaka wa na se de so bi ba be blue ya fi ba oh kafra mame mfa ba komienu bi so hello hello the phone na just vibrating and so much hello Baby Afrefi. Mama. Yaja. Ona samu de ebufu de bia meka me sei Ghana ni yen sese nyina ko America. Na infa America mra ha. Na o ti fe America be sei. E bia ni o. Papa sebi papa no nya jimi na oyelo. Open ni de. America de get for America. Mama so but am boni mama the money beni. America de Omufa cars ni man kwala no. O mi am me ko just say have me. Okay, mama family last caller. Hello. Hello. Good afternoon. Baby Afrefi. Pastor Afrefi Spinkers Road Accra. Okay, Pacho yankwa. Yo ni mi aba yankopon hira mo pa.
na won hira ma me nsa na so mani ade wo mo ho se ne o maka mo ho abom no nankopon hira wo mo na se de ne se mo mo a wo mo na mo je japade no fa man kwala no iko nkwala ne bi hihya na se be na sim na se ka ma no ne nkwala na o mo bre pa nti ese mo asa mo a wo mo na me hira. Okay, yeah, that's a mean to me and fat will be a beam. Now, you the comment about say Bema now for any Japadia, Kamana Beden, and it's not Japadino. Yeah, so ye. So what a bin what they are said, Sabia, I never bore Mamma, and they do one day. Okay. Yo, wait, yeah, questions. Name Grace Baptist Church International. Amsterdam. Mr. Members, Nina, me church, yamu papa. Wo money di obrechi wo mo hwe pa Grace Baptist Church International Amsterdam ya church ya mo nyina yanko sermons na yanko jedupa enhwe ho ya de doctor utino o girlfriend no ka twen so mebo me bi why Mr. Mama abroche ni ba bia baba yanko yemo bibia kwa enfamra Pimsan Company Limited yako for sermons Vita Herbal Mixture and capsules and have a pre-care natural powder ediaba precase powder no ye ni yakwakofa ediaba ye bepe se oni ebedin komonti bo modia say obefa ye numbers no enche beba beto TV screens no so but ye bobo ediama wa wutie radio no number no ay 0244 718 557 0244 718 557 and it was 0241 604 702 0241 604 702 when number say di juma ye bepe se obefra ye na wonya botra church said ye oyare no and I how no said ye sitie nya bomoden so ape ho pomasibra enso e dia ma me ba choma mini kan no ni prekese powder no ho nkomo and I'm say ni nipa wonam ho ni na immune system and ma wotimi etena se and I'm say dey bia me catch a strong immunity makes a healthy person enti nipa wonam ho no so immune system na ho de no wo forma de bia no one yare de mono moya damfo and the utio ya adebechi na awodo echina na sei e ba sare bia ya re bia ba no asesa oni ni nuanom mama betena oni peduanem o boost immune system na eno etime boawo eno ntini akofa pre-care natural powder and so e da ba makacho so we know after years of scientific research and the precase powder na ba enye precase nko no ye de inobi eni nuane bia ne health benefit no e boa nipa immune system no e cost ye and until the precase powder na precase nankasa no ye di for years ye nananom beto ye na ye di ana ye dwen se any aromatic benefit ana o de ton kwan ma o precase de man kwan hwam da bi na mmom na wo apomudi so emfaso bia na ye nananom na nya nti na bra bia no na ye di precase time no mo di precase no di ni ye pa no mo nyini che enne ye ayete so no hwe se de enioma asi eko ti bomodin so sabeka pre-care natural powder precase powder no on sabeka saka be boost immune system no afei so vital organs bi say liver o kidney o pancreas ni na no boa asone so ayi awudro ekom makacho so o liver no eno na awudro ekoni peduanim no esone so na yi fi ho o kidney no so ye responsible so ne so be yi ebe sone o moja no so na efia ba moja ne be yi fi ho enti kai se sa akwa me no we na edi sa adwuma no ono so ayese e detoxify no ayese efia ono so yi no yesu epakwa bi se be yi fi na free mo enam se when you feel time do baby on so be emre anything the precase powder na ba say be boost immune system no na sa afin so inside detoxify wo kidney no livers na moa emma me pacho akwani abadie ewo onipaduanum no entimi ensipi na sita medical cultures of cardiovascular system no me show akoma ene drobani akoma na ye adwuma no so hu hia ye pa e de mo wa pomoden nti nansen otisa na wona ntika kwabia na wa bre wo ye adwuma kakrabia na wani so drill oda eduanaju untimi na wo up and down sa me pacho na nse na di baby as wani so dru hu ni o ma ye online na esi from na mpemade enso odo 9 no esi obeye do hwe ba ko me che 1 hour obo se na ona na se atase e pega e tre se yade bi na ebo nka ye membo ya read bi adin e wo ha emo hu de make a show ni na ne se bomade se won sabe ka pre-care natural powder ne bi no ene adro ni no e betimi abo e boost immune system no na detoxify vital organs medical bo hu enkomo e de a show no ye numbers no e 0244 718
718 557 557 and it was 0241 604 702 unya agan semens vital about Mr. Obadi yama unie me ba cha nam sen no bra no tare hama no den ade aye nti no eboa emma oba oye oba sima onsabuo mu no obu ho se be 2 years na mi bu mi nsada obu o se mi so mi bu mi nsa na emo no mi bu a broni be ka se inexplicable pains ne excruciating pains me hwe ya wa mu ode untimi ncheche mu nche obi na aya o face ana se o experience a o de eye agan no no age precursor powder no enso de kan hye no so se ya num nsuo no nko anja to pae no ye kan mi no bom odi nsuo no na enom to pae no na aboa ma bibia nso atimi akoso ye na emom no me ka cho se o frepem san company limited a enya aduro nko na de ma ye ma opomuden ho akwanhwe na chechre bebre se de be ye enuane bia oda so a wo bia emmoa ma o menses ni flow ye no ye be ye fre na emom ye di nuane a ebeboa ama o menses na flow ye no nso atimi ama ye wo team of doctors a me pa cho omo no omo kwadare ye e wo sa part no nti oba pem san company limited na wo fra sa pepepe na ebe cheche mu uyo ba na afi unso de o menses na nhyɛ namba ye sɛ de medical aka no ebia na unso de na eba na ɛkyena emma 4 days 5 days na etwa 3 days obu okra 2 days a bomode sɛ onsa be ka ye nnuro ni bi onsa ka nnuro ni bi no ɛna betimi aboa wo ye bema na wo hwɛ ye ana oba wutie ukunu no ɔmmɔ ne homɔden kra me pa chom anda be 1 minute owie a na watwa na ni dia hweban obi sɛ sɛbe ni kunu owie a na wo hwɛ na ni ma sɛ sɛbe okra wanya ne menses ɛba sa emfata kra miss obi na frɛ ye ka kyerɛ mami yes o say on do under 2 minutes and under 1 minute owie a aha no watwa na ni no dia hweban enu nkyerɛ sɛ wo sɛ wa ferry so the initial the other side of the bed na owie na wo tum kromo okay eno no ne erade kasa aha na sɛ obɔ mpae no ba no nya mpae bɔ uhia agan unya agan e be yi sa problems in na de free ho enso de ama mami ye wo ba ne be me bi wo ma ware enam sɛ o ma tenka no atekɔ o mo loli bido ni nti oba no hu ne kunu sɛ ni nua be ma ana be ma no so hu ni ne yere ne sɛ ni nua ba nti ne yo mo kwakoda o mo sleeping position no ye country bi din Africa eno ne ye Tunisia we de ne toba na we so de ne toba na Arabia Tunisia to ba ne be ma bia mo ware am ye Tunisia du anadwo na mo kwakoda no mo nto agan ne bi unya agan ne bi na nya precursor para wo frɛ ye numbers na o ye be twetwe mo ama bibia akokama na bibia akokama wi a wo se na no na change from Tunisia to Senegal eba sa na be ma no utimi bo homode esi na girl no na sakwa ye Senegal na bibia akokama o hwe na oto asintini na twetwen me pacho emu ya yie pa o sciatic nerve no ene mu ehyehyw emu twetwen a aduro no ya agan nisuo ne to pai no no age precursor powder ne dia kan ho for numbers no na doctors ne nkyerɛ kwa be no maduro me pacho tie aduro no kwa emma nipa oton aduro ne nkyerɛ sɛ de obenom no nyo na ye aduro no ene mfa wo penso no maduro no ene da TV no so no agan no ne precursor powder ni na no ene dia to TV no so ama o kama nti bomodin so kwakoto aduro ni bi usisi na ya o ya ahase ne me pacho ye betro ye obu o ye adwuma o mazi o pegya ne o ma kese tambra gangefo no omomo vicinity ni o tamu container ko ba biom no mpegya ade bi pegya bia no omo matro gen ko pegya omo abe ko pegya o ye sa adwuma ni bia be hia ga because usisi be ya o ya o spinal cord no me pacho ebe ya o ya eba sa na o de o frɛ number na ka adwuma wo ye no because your doctors are so o ma kodare wo sa adwuma nim e kwa abefa so be pegya ne o ma emu odu unu maduro no ye kyerɛ na ye ka ho a osisi yare ne kwa me pacho be ko so aye wo adwuma no emma biem enam nhwehwɛ de ama no o be pegya ne o ma emu odu but unya sisi yare biem bo modern so be frɛ numbers ne ho hia ye mpɛ so be kwa koto aduro na no onu maduro no so o mo aduro ni de na ye o me no me na ebo me so sei me sisi na sa aba e kyerɛ sɛ achechre de ma on wendi so udi so ebe boa e bia wo de ne ekoko se bi ko jaw na mu jafri mu ba bomode kokoto aduro ni bi enya precursor powder ne wom bomode so o de beka ho obi ne de rectal prolapse eye kokobo obi okogya na kokobo na ye pie unya aduro ni bi ebe boa endorphins se wo aduro ni mu nti no me pacho ene no obi a eye pains bodily pains me try eye wo ni padua nim eha no obu ade bia no honam ye ne ya de bia bomode se won sabeka won saka aduro ni bebe boa ba bia wo akra anankran na paduro ni bi etu aton a obenya bi no headquarters no eye repass ventures e wo kai shi druggling honum okwo adodo bi a wo pedia no on sabe momode aka e ho hallows tenatet omunna so ho akwa won sabeka bi me ba cha wo kumase a aye PFA pharmacy e Waterfall Neuro Junction ho pepepe ye Offset Star Oil Offset Star filling station ko awon sabeka bi afi so Qualinak and afi Dani e wo Ashtown
oko misty herbal ewo imrom obenya bi ato me ba cho obenya bi enso ewo Fred Men's herbal ana rock pillar enso ewo KO obenya bi enso atimi ato ho wo ahafo go so a eye jar herbal ahafo Kenya se eye jar herbal Rita herbal and afi Richway herbal center ewo ahafo airport ho enso kwa obenya bi enso atimi ato ewo ho enkokofo no monko akobam herbal afi wo baby ete se Cape Coast eye pena herbal mankasim eye Jeff herbal obenya bi ato takwa eye was e bibidro fie na afi Joy herbal market sek wo kwa obenya bi enso atimi ato me ba cho wo kofo bi Gapson pharmacy and afi 10 at the honso wo kwa obenya bi ato Ghana ha bi eton ru bia no uwema also pa gan Siemens Vita herbal mixture and then the capsules for your numbers no na ye ntwetwe nkomo 0244 718 557 and 0241 604 702 again no ma me na say eto say adupa enono kopa bi na nankwa na meti Tunisia do nti no menye bi emwa na enma wanimu nye se okra wanya no menses emwa besa na se wa fer obeti tintin ade na wumuni mattress na wo hwem passe wo be confused specimens na emwa baby Adrian no yentwa ye ho na yenye nkrato kaka ekoba de aka ni nyina ye de besom so oh yeah come on Nhyira 104.5 Emwadi okay nya na menses na ni mi sen ye na so physical money and put me do rap to so me send ya my within a minute in Sabakandria and then one half friend yeah ebusiafo within the nakuma patchrewa 1 they recommended tap send amamo and that's how for ba o send ko fa baby a na ye basa omo rating so ye omo ye A1 nti obian load tap send na o say sika for tap Yoko who do with Shrek Amansan, Yoko who do with Gala for say, Yawa country near this coffee and year, may and friend for the Via, Yebenu, tap at the movie, tap send in this street. The tap with the one echo. Tap and one in a piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Dut Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters.
download app na to phone so in the process maybe say promo code ayedien no about Nhyira FM asho e basa automatically no ye chow £5 and €5 and you more Europe so America na Canada ye chow $10 for free o send this cancel yento we tap send it no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. You know what we need to say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me ofa send me ska. Dinka wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. You know what we need to say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me ofa send me ska. Dinka wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. You know. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumase! Can you feel the beat already? The LIVESTREAM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or killing or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire LIVESTREAM family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The LIVESTREAM Fitness Walk 2026. Ramian Nantanantuat. Friend Master Amwa, Naso Amwa. Your friend Hanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is speaker, everybody was a speaker. A yet inside learning, kama. Okabi Ruhani speaker, a kama, Yenjuma Basabasa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years.
we are me pon me hono ye adwuma no wala gi sale ho asaf market ona na me ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na na ye de adwuma no ye nyame adwuma we are seeing near mesesa no that one ebe we are seeing na no na what ye nya machine be friend woven ye di bi so bahanti nyame adwuma treshim e wapem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 kraba wonya baby this ye adwuma kama pa wa mi wie school no na me nya school an kameko asata na fie e modern tinyame na madum so ma me wo fa kopi amona no ana omo de beto adwuma mu ambisu adwuma no bisu adwuma no so wie no wanya maburo obeto afidie ma mbidi shop no yede e de mane ti adwuma na na mekura mu a wasaf market ne nyame adwuma e ti maba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adwum bisminya ba bia kobo mpa that already crazy. Oh wow. It's my phone in a get 13 to 1 day. Okay. My brand into my phone when you okay. What's it? Me so me chia na ntwenam phone no. By yamade phone no aponche ntwenam phone. Na obi a chia ne de obi chia to my phone. E ho na me pasa me chia. No red card. Red card. Enye wo dia me dey say. Me chia na ntwenam phone no line so nyina baba for me chia. Me one city say red card. One city kwa red. Yanko na kan wase. Ohemaa. Akpele wure. Akpele wure. Mama na you confused akpele wure. Yakoi. O he ni station e correct. O station. Opa ya wo shase ya wo kana sems. Mami. Correct. Broken heart na china na say ye dia. Osini kunu ne mpa aduane fun ti. Enti onu wo hwe mmore na osuro. Yeah. Ana gari wo a wontimi nhwe se gari ne wo hokwa enti wo de beka. Ohemaa wonum say wiase we ayi we. Abodan for those pa. Na ye shen talent wa hwe wo. Minism o keka nyina. Ti do kan nya wante hwe. Ababia nim. Am say bia minim say no person oba TV show. Maintenance because then some work kano and akpele na beba na bisuro no na ye ko toilet na se for we ye ba okura kwaje ayi wo to amu na se wa ajene nye anti yem fa na hey mama o ajene nye o je o le se wo nim de be o da bi ajene nye na we ajene ye pa when you do pass o ba na ka se mo ajene nye ese ne pan ko ye enko ye obi afuka afre yi abaha be kana se wo si nkoye ko wani mu asem si ese ye pe asema ye yi pa de gira so e de bibia aye futuo ye ma usika se ye aduane a hwe so na ye de wukunu pe emfa mole no ko gatamu enko kadare na me ka kan ba bi kura na de ma ne kunu me gidi se woni so ba bi na de ma ne kunu wajure ya be enu ti na o hunu no wa kunu mole no wan hunu mole no ya o hunu de o hunu tugu o wo so ma men kama sebe na sa sa wo so wo sa ne pan ko ye enko ye de ye be ko di ya ma ade no wa fa re ka da mai wo da be ma do bo ni me ni Ohemaa me ba e mai mi ensan so okay o ma ya de na me kan say akamfo ana batan bi ye hwe se de be si aye hwe o benti se minim be ma no ni mfie ba o ba be menti se afrim ka eni obi na be ka cha wo se nkola no kwabo ma na hwe o efi se nkola ne dachi ene hie o Ohemaa se si ya be ma ya frim se mei wo munye obi a omani ate saka won timi hwe nkola no kodu ba bia o dabi enti so munye obi omani ate bi ko bebo omo so a emwa enti abatan sebe obu okura minimum batan bia ne ba wa aware ase wo se wo ye be ma so wo ye oba wodi dwa kwa di pia wo enye na okay enti akwa na so amoamo na no osane fom ho no me me hu ni ntem so ka ho kam tam ne bae okay e ma wo no odi na sem bae no say ye do be chan fom obi obe stone bomb bia no amana oh me tam na to mechi okay nam de na ba Ohemaa enti abusuafo so mu nim bibia wo munya de wo mu ye no kura na nkola no ayo mu di sie o okay
Nkwala ni omu ankasa busua. Okay. Mefa se maami wonya nkwala miensa mua. Ewo wo ba. Na be makra wo betimi na show banana. Se be ma wo mu se be ma nim. Ene de mema ye na matimi ye kwa ma ne broso. Okay, meba mesa aba ho lady mama 2 minutes na yenko. Bibi kakra fa mami a big mama sese ne panko ye. De me kan nyina ne se awade no wo se ye tenwoma bi ase. Bema wudi ye bridegroom. Okay. Now you can't groomer. You can't groomer. What's the meaning? And so, una wo tete. Yes, I was say wo shanty. And you be o hase ye ti ye ho ase a. Ye hu se e bi awade na me wom no. Se me yire kro ti se wo se metimi. E dada no metimi kire metimi enwoma bi ma ekoye wo kura wade. Na se wo ye bridegroom. Se de omo kan omo ware o nya se bi a omune na mane we nya mpratwe ne ye de wo ma enti de wo say wo say your bible ma it says so ba should be submissive no be ma as a groom no wo say wo timi hwe say wa wade be koyi a wo so wo asede bi e wo say wo play e wo ba brabom enti say de tie bia so de mo wo na akofa mori ba na wo say mori ona say wo na wo mpa nyoma a this color to no susu say a this color enti wo mpa. But to you, no, what's why they say? Or banner what motive be behind at the end of the buying and or no so huna no akwa to go. And ti hono be man also there. What's our timid psyche now didn't say? Or buy and sir. Say now so afa wadwen say and I me bon pie na me say na and some nyame onkonkono be. Mami. Nyame onkonkono be. Ya na ye manyom ma bi. Nyankopon wade no criteria but wade amaye. Wa maye munyim de. And ti yensua adwuma wom. Yensua suani ye ni ntimi fa mobra enya se ne na ma se ya ware ne na mu ama ware enne ye fa na ase de mestre ye ntwa bibi ye na ebusuan mai so meba ho no kwasem meba ho ma me ensa nkwa ahoma no so calls ne bi etike mu mesre wo mema no mu de mu mra mu mpie mra na mu mfre na mu nkyere ase difference between molen and gari ne de ye ma obey na wade egu sa menti ase 03220-835-818283 Pacho Bomodia na bra wo ba ya Mr. Wadwinche no enye tew na wo ne bi nso enche na dwen na yenko yenim ye production line na ye di adwuma menti bibi tete wa obetimi afresi so no eno ye 0534-186209 0534-186209 Mama here's a landline no obi abaswa. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Baba Amidu. Now to say me adom abaswa. Nyankopon adom ye ho ye pa. Yes. Abana wa na fa o ke ka se ana amoya na no kwato letter no mo ne no. Ai toilet mo jaba mo no. Enti no pa atwe se be ma no pe so ku ne enkwala ni na na. So se wo no mbani na mo kwani a mo ja na eba. Ete so pa ku mu mi na na mi ma ko pe mo le aba je ka kwela akofa gari aka kwele. We o sa ran kwala na chi kwa. Asemna be ma ka ya se wa peti tani amba kwala na mo chiro ma dia no. Ta no kura sa dia obido kwala no be ba ene kwa se mo jo mo ma me no. All right. Yeah, that's a pa any wadwinche. Hello. 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 Mama, Ohemaa Benewaa. Yay. Say who no beka ho ana. Esia mo fada su be fanka ho ade. Yo, mate, yankwe. Me ba cha su gen kan ma get the graft. Mama beginning let go to say be bram. Enkan baby a wo hye bia. O me gusi shata kwa de. Na wo fi mesi ba be sare leja. E menya no. Ba be sare me. Skama gwa so to no produce aketiam. Enu abida fu ina akete cause mo ye juma. Ho offense de jeja kra. Na bre wa contract ba masom. Na mintia me boss pa this road hotel e wo chem obi atu anyen kra sem kra champo bo fe lefa kwata bi chiam o me he ya ma mi afa be meti ya kasa wa ri egu ono na egu na wa ri o because say been previous so ama no bi anya aduma be ma se bibi kwa na no wa so kakwele mebua tienti na wo kwoti molo ne nchen asa adi gele ake kasa adi ko di ama no ana difference yo ma o se we no agaya bi de chinchan kakra I say by fan something so hu ya mejire
and the twin name money the idea as an I have we have a Bema no who you be. Tim the match say on one a good hour and as a woman who's on my way, I did pension about the name Mr. Bemano, when you are by the Chenam Cranity. That is what you do, government ma, second case. Seven brothers, time, red card. Fafo, hello. Good afternoon. Good afternoon, Miss Dofuti, baby Afrefi. Of one council in the market. Okay, what fire call? I mean, you can't tell me to phone. I'm a man about I was my power in the morning. And there were good men who was a papa. So, bar, who could aqua Jimoli, Naka, and Manaman. Look of what you be that? What you be that? Say the lay part where they from money. Ah, I will have wished him. It's really a ban. On one year in a while, and you're Berman. Who's your Berman Cassia? Berman Cassia is good 3 days. You know, Mr. Calbert from Wapan, John White Jackson. Who now says a Berman Africa, who know me, I'm a quarter of your muja. Where are some of the Berman child? Berman's more kind to go now. Okay, I was saying, no, me and Sabona when we were Dom TV and ne. Obrejuma day abesom juma die di wono ba me din e de Ohemaa Benewaa chena so bra na ye ne juma die ne emu medama se ne modage amode ne yen atena ye to aso kakra wo hansi aso so mame emfa mienu bi nso so na fe me ko doctor ho hello hello din baby afrefi wo kron stado okay Pacho yeti ya abegafo nyina na mti engineer ke eduni na najima bedu ya semu one thing ni say mami ewiase na etisi no wo sin sama san ko mu ndi so yo ba so e be ma o bo ba bo no bra se enne se bibi ni na fumu a bibi ayi okay na se wadwe mu se obi na ebe wu mu akwa yedi enti sa ebie mu yise papa ototo ni ne me ya ka we nyina ka ojo nke ma ntutu na bobra se echina bibinia bibia e correct na nyewadwen se o da me yen ma eno na be wi se yu enkani o wo fo abusia pani we nka problem bi eni ho o ye ni me ya nkasa na ma ba akufo so waka na adwan bom so no betwe na ma ba ye miensa ka o ma adwan bom e be yire time me da se okay mama question ja hello Ohemaa, good afternoon. Good afternoon. Afiana. Wadaruma, Brady. Ohemaa, big woman. Lady God, Yamisha, Pania, Jumapa, Mobo. Nukum for your mama, your mammy or Cajon. Economics in Dawson. The mamma no economics to do. I would throw hosting town with a hokana. Then your person your maid will be in your bidding. A Jenny be a muyakono muyama. Yes, Rome, your mamma, your son, or can't be now. I will the bear managed to me call Abba, Eddie Abba, or no pay into your money. And then you can't all quiet for the man, and it's a big year to the on what is and the corner as soon as you or so evidence pictures near thee. It was the best year, oh, mammy, who know I. The Australian mamma no man for your former almost 2 economics and away. Young phone home, Mr. Uncle Hammer, 24 na Womo Eka be fa me last family last caller, mommy. Hello? Hello? Hello. Yeah, Joe, made of woody baby of Frefi. Well, this year, the next we need to also. Yo, Nana, what down my you? The Amiasi, we want to do up a coupon show. And there be a one better for. If we took a crown of the man in your mouth. Let's some bar while I see her. Omun try say omune be money ebusian be baako. Say amasa na say be money ku firi mu. Ne dru brebi say na ya na editing. Because say be money ki ase a na say be money ebusian fo oba fi a ya na manom pe sa ne money pi e ha dwene. So nti say ko ba say be money bu say pe na fe wo oba no sa se bia ebusian mra wo ho na se bia wo pese no mo ye baako a. I heard that in Tawantawa women in Aba.
nti mɛsɛ me nua ma no mafutu na mede ma wɔ mu sɛ ɔmo ba wale ase ɔmo ntra sɛ ɔmo ne mmarima no ɛbɛyɛ ba abusua no ɛbɛyɛ baako sɛ daakye bia no bɛrima ne ni hɔ no ma ɔmo bɛtumi ɔmo ayɛ bibiara ɛda ase pii. Okay, yate yɛda se mentimi ɛmfa ɔfrɛfoɔ ebiom mame ɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔgye yapɔmudini ɛwo hwehwɛ mu otamaso adwuma no yɛde brɛ na yɛ no yapɔn oso mame ɛkyerɛ me adwuma esia doc now what to say Warrior new come favor na kasa wa me David doctor by you opening I me trying say me I got the power here yanko doctor yes on our platform yes David yapon mate mama me da se pa ye tiefo nyina omutie Nhyira 104.5 e braso say ye di Forever Champion Health Center ehun enkomo Forever Champion Health Center ye Paul Amantem na so yesne di for sentine say e de kan funa ba baby brain na akọ eba ya pomodin hwehwemu na penifo pina aba baby brain na akọ na so ye ho no ye tatahwe pa de ntia ye tatahwe ene se siateka yade no e yade e ha nipa dodo pa chese nya asem ketwa eno nti ye expert o siateka yade no mu sentine say oba ya so no mu a eno ma hodo e de oba famu no ni nyina betimi aboabo pomodin no asoso SCP na esitapa eti bia wo bia wuti bia yare bia etetowo yare bia e ha obi a wachina wonya no pomese no ebacho o last stop Forever Champion Health Center eba osa yade na hawo afei so stroke yade yade na hawo afei diabetes yade na hawo ani nyina no so be yaso no ma yade say doctor for mpedifo ebehwe ne aboa ne yeto yade na say enso ede ama diabetes yade na yade nipa bebre na chese enya asem ketwa na diabetes yade say didi nipa due ne mu akwakofe kro de aba de borfoka se mefa ye ka say diabetic so na oba yade say ebe treat kro no na yahwe atutu ekuro na se ede ama na chese wonso otimi SCP na wasita enso ho no mo afi stroke ndwe ade no ana chese ede woni padue no mo ache wachini hospitals bebre na unya no pomesibra me pa che last stop Forever Champion Health Center ye kire kwan no mienu ye wokumase na afi so nkran enkranfo no do mo ne betwire mo adenta snit flat one mo a sanso na kumase nso ye de ne betwire mo wo odioma wo maso new era junction so ho na kumase fo de mo ne betwire mo enso so na wakona a doctor fo mpanifo ahwe na yetu ya na say ede amao eti numbers ne ade ahia me yie papa ati bomoden se obeje numbers no na woni empanifo atokese na woni omo ede nkomo no wache wo ha no machiro mo wo yade no wachechire mo enso ede ahye adokita fo no mahwe na yetu yade na say enso so ede amao numbers no 0536 82 85 80 0536 82 85 80 afei 0204 10 70 76 0204 10 70 76 eno numbers ni okumase odioma wo maso new era junction so sanso na for do many betri mo ewo ye adenta snit flat one ma eho ana yebutu ewo eye nkrampumpuni mantemu entina me ka eye sciatica yade no ye ka se sciatica ne nyafri eye sciatica nerve mo efri eye ntina efri eye wo chibre mo no eba be si otu ase ekosu nam no mo no nti se ote ho na wo ho no ma feel se as electric bi ashock oni onan mu ana se otu ase etwetwen otu ase electric bi ashock amepacho eye sciatica yade no ana ebo wonka ye no abomoden waba yaso na mpenefo ahwe ne yetimi aboa pa obi wonu ma otran na so eche ye papa abrabafo no ne yenuanom adwumayefo bebre na to office what transfer sa from anopa ekosi anwumre onye wa homya mepacho ne nyina no yade se sciatica yade no etimi ekofa sa anwuma ne nyina esoso etimi eba obi a watran no to so ache nyina no yade se ede sciatica ha no etimi ede bro obi wonu se o complain se ne sisi ne nya o complain se ne to ase adwetwe no ene sa anwuma ne nyina no sciatica na ebo nkaye afi obi nso wonu ma ogina ne nam
nemro mo echepa oye adwuma fitia no pa kofima nwumre wongyina ho me ogina naso saa ne nyina na yade se sciatica yade no ebetimi akwakofo how e de abropa ntibomoden se wo yo bia saa how ne bi wo face saa challenges ne bia se wo hono mana se osisi ya o chibremo no efru to ase eba besu nemro mo no asen entini no ehwo aka ntibomoden se obeba eye forever champion health center na afia doctor fo na hwe na ya bo na yetimi yetu ha na ase e de ama na odi saa sciatica yade ne ba anyoma hodo ebedi kan ye ene se do be fa physiotherapy mo na saa physiotherapy ne do be fam no ye be massage watenetene wo mpo ne mo ansa kra na ya ma wondro na endro na ye de be ma no kinetics me say e 100% natural aye fa bibia mfremo nti wonum a yade se be bo amu apomuden ne se ne yade ne sitie bia no etimi etuase akopa a chese nya asem ketwa enipa bebre na eba yaso yo no mo a chese omunya adanse nipa dodo na ebusa me ba consultation ye se ho hwehwe ne te sen oba enwoma de da ededa na akwempa chese enya asem ketwa nti se ne yade ne tie bia no so ba se ne tie no unsa ensa mfa sa yade no enso so entimi enko de birada eno nti wo last stop forever champion health center medical culture say yokuma se odioma wo so new era junction so Samson and Cranford edomu ne betwe mu ewoye adenta snit flat one mo a numbers ne yade ahia me ye papa ebia na woteke mu ana wutie wo pekwan asifom wo se doctor ne mbo numbers ne ntem ne frɛ na account how no efa kyerɛ yempanimfo a me pa cho numbers no 0536 82 85 80 0536 82 85 80 phase 0204 10 70 76 0204 10 70 76 no aye numbers 19 pacho bomodin ase obefra ya doctor for no na no mo edi enkomo na aba ye do be fast scan ahodo ma fe ye be your lab test ahodo ni nyina na ye bi ewo ya so ye no mo afe ye wo herbal clinic hono mo a enu ahodo bi e de be ma obia no 100% natural yemfa bibia mfremu eye yanka se numra ne ha maya ne akeka bomu ne de aye ndura hodo a ye de sanko dodo na yade esusu ewo yaso ye no mo enti se osa yade ana hawo afi stroke ndwedwe yade ne hawo diabetes yade ne hawo diabetes no edidu ni padue no makwa fe kro de aba ne nyina no ba yade se be treat e de ama na etimi etu kro na se e de ama na afi medical catches ye do be fa labs ahodo mo na afi ye do afa scan ahodo mo na afi eye sciatica fo no ne stroke fo ne nyina so no ye de mo afa physiotherapy ahodo mo na ye de wo fa physio ni mu nyina no ne ye se de enu no eso e de mema na etimi abo papa che se enye asemketo akra enti medical e de ye kira kwa na de akira se yokuma se odium awoma so new era junction so sanso so na nkan fodo mo ne betire mo ewo eye adenta snit flat one mo a enti bia woti enka bia no wo last stop forever champion health center semambo ya reso na no nchesi enti mensan ya de e ho no mo ya de bia 82 bia ya de bia wo de china wonya no pomesi bre no me pa che wo de frɛ yempanifo na no mo endi enkomo 0536 82 85 80 0204 10 70 76 yade bia to yade bia help bia no wo last stop forever champion health center ye kira kwa no komasi odioma wo maso new era junction so Samson and Cranford so do mo ne betire mu ewoye adenta snit flat one mo a eti yade ne nyina no bomoden se o last stop forever champion health center o ka se forever champion health center a home of a organic healing yankopo ya do madasene ye besan so anywhere de ahia bio. Okay abusia forever ahye na ye call ye no bomoden na wapomudene ehu ehia na wudi wawoda me wish you happy birthday this way call edi ama Naomi awo asoche ene wawoda ye wish you happy birthday free decent DJ honnom sanso na ora ene wa ye wish you happy birthday Nyankopon won hira wo pa abusia ye na masipi ene madaji amodene yatena yesua de o enti hwe dwumadie no ntie ne kwa keje tie Dubai ma ne mema mo wodwane mu nyina echiachi amopa mi din edi Ohemaa Benewaa ofreme Ohemaa ebi na chese eja machewo ade bede no oru ade no na yese oru se mintim bie ma ora ene eye wa woda enti birthday we eko edi amaw ye wo show happy birthday oru Nyankopon wo hira na wonye okese pa adwede Ohemaa edi ye be sorry so ekra
Yo, Ohemaa Sabredi, Yabada was a pan, da, a quaya of faso, at the boy, Emma, a few bimonso, asumdue, a PM. Medafo, a jaton, dear diacano, enamide, a boy, what a roma, coswa, na effa was so ephemerme. Sabre will send this capa, at the alpha of François Mobi, now will pay the acquaintance, dear be any man network, I'll be you so, a telecell cash, and on a Sabre, and I send you a Canadian faso, say a school fees, no, say a comano, dear, say a sican, say sending a dear. We'll pay dear long story be any how be any no risk. Be any more. Telecell cash and I was sending Usikano and fast so Nina Sabe dial star 110 hash and as I download the Telecell play app necessary safe secure transactions Nina with their one of their mommy Telecell cash the only say and the safest choice and on Tisicaning no one sending the keke what when you bet executive about hospital share yeah no what do I had the sunning in our home ya dear Ben at war prostate enlargement and another cancer no sexually transmitted diseases no and war stomach ulcer ni nyina asie beto just out when ya chemu executive herbal hospital asie ye diabetes nya yade bia bema na oba wa ho aye odin na wontimi enwo chese wa prebia ema abofra ni bi ma no for ni chemu executive herbal hospital asie ye na ye nhyew emmo na nso timi ewo fa ho fa oba dwumadi aye di ebi nso enie scan laboratory services ni nyina chese ye di ho dwuma pa ewo ho anya asem ketwa eno ne san prostate no betra scan test it's an emejo bi koto power kidney no so bra betra scan no test liver no so betra scan no na test awudi mu hwehwe mu nyina no ba executive aso ya ye be bibia de ama ye twa kwan e wo sepe dote kumase na me tray sepe dote ye ni dote ahemfie no na di nhwani mu Executive Herbal Hospital dia wo ba ye di usika ketua bi na chese abo hwe ya de na to ase de mo ye number didi djuma 0240211709 and I say 0558228481 Achievers Herbal Center Achievers Medical Center so ye and I do sabre but afoi ye nyina ye fe ni twem Achievers Medical Center na nipadua mu hwehwe mu bi esefata wo sa akoye no wakwakoye wo honom sabre de eye test and access scan wonum ne disa djuma die no numere womu ne yaji wonum atum liver function test no womu di hu djuma pa kidney no so womu hwehwe mu prostate no so mema no test no mo ye ne kama bascan no so abdominal scan no mo ye thyroid no mo ye scrotal no mo ye no fo mu hwehwe mu nyina no mo ye nipadua mu hwehwe mu bia de ye se kwane kwaye no fo ni twem Achievers Medical Center so ye ECG kwan ya fa so de hwehwe akomam se de akoma no ne bo fa pem sitie ni nyina akwa Achievers so ye wonum di hu dwuma womu dwuma mu di ano no eno nto mu ye adwuma no mo fa bo mo bu se panyan na te so mo di hu dwuma ni yi ankasa wo kumase na do ani atwem wo kumase bomb so traffic light tech kwan so top high woman plaza bronze me ni nhwe fam ne di nhwe ni mu na wo ba ho no ma be yo nipadua mu hwehwe mu kwanango so na wa for any 24-hour pharmacy and clinic ya MTN office wa yani McBennett ene di nhwe ni mu obo asenso ya obidie so Bongo Bri High Street yani ya ofosu gas and car washing bay no and as a government hospital junction no ene di nhwe ni mu obo asekwa de wo ba pharmacy na wo ho no wholesale and retail ete ba ko benya do so ponsu benya pharmacy no Bubruja Esopa. Your number did Juma 0538 044 096 and I say 0558 141 248. Who say the diagnostic comedy any Achievers Medical Center ya nyina ye kwakwa ni pedua mu hwehwe mu ho eni ama papa ben na opedie siesie wo dem sofa covers and I say bedside lamp ring light na bed spread na wo pemu sizes ni designs ya sa wo mpaso aroma diffusers na wo pedie siesie wo dem ama dining mo ye hwamwana blind curtains papers material curtains ni nyina wo pedie fe de ni border from na ye kama na down so a just out woni atwemu Alaska Star Enterprise so ye wonom ni number 1 key distributor wo be ma quality and affordable niema no papa ne bonso eda from wadaroma eniema carpet de se from na obenya wo kumase afo ni twemu wadum Prudential Plaza first floor me sister Noche Plaza and shine mu pe kumase die wudru ha ye wosoro obi adada so Alaska na wase na wo boye ye wosoro enu nti wudru ha no afro so de amame akran so na wa wodu wani betwem wo tudu yani MTTD office no na Ecobank na di hwani mu ye number Alaska edidi juma 0256 330 075 and I say 0200281080 luxury deodorant spray in the body splash make for the amount say European standard papa ni peduamu ni hama onye bigu ho a we na no nya den eda fon boko na so champa man mo de na storm run wild and a legend oba wo de na obsession instant crush and mademoiselle temptation so oba ni be ma ye nyina etimi yusu bi
Emma no ye na sa ne nikeka spray ni nyina bomu a eye nso emu bia obenya no wotutugu ho a we ba so na wo se no na ho aye hwehwehwam let's light by this splash nso ho no ma no anya bia gu ho wadade awie no eno kranko wedie nim ansa na tade de na ba FDA fo ade atum eno ne sa no Nhyira cosmetics doso puo egu ho no owadum pose gole no kwa obenya bi Ziwe cosmetics nso wadum oni a life na di hwanimu Steven body cosmetics for Dr. Mansa and China mo ahinsan kumase na sen crime bro no bia so no ya wonim se China mo wono for any trim wo ho kumase na message kire wo biemu Prudential Plaza first floor Mr. Plaza and share ni mu pe e ho so kwa Luxury deodorant spray in the body splash no e bia wo pe bia no won sabeka ya number e didi juma e 0240152204 and I say 0248315258 wo pese wo ye awo mo hwehwemu na wo sa abofra yi eye meba na say nya meba abofra no memeti kwa na theater ba abofra ne de ni gina so eno ne sa no mehwe nanim ne nanim a mehune ne ya tia abofra ne de ni bohonom enya meba no DNA sama be mu a eye blueprint DNA organization ase ye ena wo sa do ani kyerem honom DNA hu dwumade ne de won ma je abomobo a yesi yekura mu twe dwumade ye dia no eno nto di DNA hu nsemo ba yesom ne ye ne ye e de amount eya wo mo de eya kwantuo de eya japade de eya DNA nko ade fakodan blueprint DNA organization ase ye ne DNA test ne fama ye de no eya accurate affordable ne border form ne bo nya den kra eno ti Accra Kumasi regional capital senior ye ho no mo bi website no hwehwe e tra kwan boshem eya www.blueprintdna.org number betimi afra ye so sa consultation and as a wubuki appointment no eya 0547113957 0547113957 asante atum robang se bra na yembie susu account ne fama na sha se atwa susu no ewo mu kakran no susu collection na ye bebre di amount afen so local and international money transfer ye di huduma amana ne Ghana ha ba bia wo bia hin fa na pese sika ne ma ne fa nkoma ne nyina enne se wo beba ye be bibia de ma bosia na wo pa awa asante atum robang so ye de wo ba bosia no instant loan dana beba na ne ye de bosia na show sem wodim say piece of ne gusuku akwam hyehye papa no asante achimfo de won maboa yen piece of ne hyehye a won ma de agu akwam ma dwumani bia oje ubosumi aketu afa controller anasa accountant general department no tutumika na ebeji piece of no ebi we no guarantee sem bia nim commitment fee bia tu bia nfo ni twem asante achim rabanga so ye simedua sa pepepe obewrem no ne de piece of na show sem woni mo hono mo aka me ho na yenko dwansa asante achim north agogo kono gudwa so fa so duma say yeduase afon kwanta ena Roman Hill asante achimye number ye didi juma 0501-333-461 and I say 0501-334-336 what's dina wie wahye dina wie aboso aka epno ne mpoma hotel apartment office and real estate dwumade na wudi Yanum for the enyo enya papa wo betimi ato yanum for the bi de atop na no de manframa fa kakra bi obe wan timba ya na egu form na ebubu we love to in the door system aswe na wokwa won mema epono ne mpoma papa de emu odu a wo de toto opono na opekwa en security na security na akasa aye ne ho tight esanse sa apono no wa mi ato ho a door my machine entwa da for any time we love to window door system aswe ye shower doors na de be mabala straight ni nyina ye de be ma wo ni nyina ne se wo beba ana wo be fragin your number didi juma 0537817472 and I say 0561000555 so you track on our website na so winlovedghana.com and I say Instagram and TikTok and so when loved Ghana ye showroom bako pechi number 1 Kumase pechi number 1 Samvik Echiripe and yewo and ono do hono man pumani apuni ashishasha ne Miss Ghana on we cat working no and answer do sa post na yafa ye de atumu de ama oni akosisi ne kama e de ama pa ya enya asam ketwa wato wo car no awie akase wo be insure wato moto no awie akase wo be insure ya no for de no eya na enye wo be insure de ama afa bibi ka no kra na on be from say aye de enimwo for when it trem e wo Holland insurance asye ye na sabre afi we mu ayesimu no de che se wo insure car no na yese ma wa chede doso wa chede boyi Holland insurance mesro kwa honom na ye insure car no enfama na enjoy extra rewards wo ye new client and as a new customer and na wo de wo car no e ba be insure wo ho a wa insure wie no na ya ma free fuel voucher o signing up peno ya ma free fuel voucher eno no kone kwaji fuel no buni maden
me am pade for na mabu na bia say agu fom na just say wo di namu ani say wo di namu afes wo ye client dada wo ye old customer dada na me srew insurance no ewu abra na be renew esa say wo achede ne kora de me ka say me ka wa ha say ya ade be chia say e ya achede do so achede boyi eno nti existing customer wo ye nsem dada Holland insurance ye say wo insurance na ewu no wa be renew ye na achede no ye de ma wa na pemobo ese so wo say ye dwumadi a ye di no enya asam ketua e wo Holland aso ye number e didi dwuma e 08004449999 08004449999 and I say Holland office bia woni mu no obetimi de wani atwem ho anya sanso a ene ye broker no enkasa se na che se enhyehyɛ ye na e wo ho ni nyina no ye ne wo endi Holland insurance say men's lucky what's lucky ubeti esanse ye no insurance cover no ye dia fa ka ne ho nyina dia ma ebusu ha eye insura 104.5 obradwumadie e na wo hwe ye na wo tie ye no kan na hye ne so se anda bia ewia donko pepepe juada kosi ne fiada de Ohemaa ene na bedwafo wonum dwu madwa na che se yatena se bobo asem no enyu hu mfiri mu eba ne sana na do ofidie no ato insure 104.5 na do TV no so ato Adum TV Facebook live and wo hye ya insure 104.5 no abo ahyem ubehu Ohemaa na bedwafo kama pa so physical money and me do wura atso so me send ya my in a minute in Sabekandria and then one half cent. Yeah, ebusiafo bidin di na kuma pachirewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for aba. O send ko fa baby a. Na ye basa. Omo rating so ye. Omo ye A1. Nti obia no do tap send. Na all say sika fa tap. Yebo hu de wo kire amansan. Yebo hu de wo kire Ghana for say. Ye wa kwantu ne di sika coffee ne. Me ye mfa baby a ye be nu ye ho. Tap at the move what. Tap send in this street. The tap the no na eko. Tap here. And one na na piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Dut Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download
app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye cha £5 and €5 and you more euro. So America na Canada, ye cha $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama from. He no kwa woni abri say. Masoya ye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso ami koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch you, catch you off. I say, on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account. Simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye cha £5 and €5 and you more euro. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama from. He no kwa woni abri say. Masoya ye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso ami koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch you, catch you off. I say, on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account. Simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye cha £5 and €5 and you more euro. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama from. He no. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumasi! Can you feel the beat already? The LiveStream Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or food-heredity or tickling or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire LiveStream family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The LiveStream Fitness Walk 2026. Ramian Nantanantuat. The framing master Amwa, Naso Framwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is speaker, airbody waste, is speaker. A yet inside learning, kama. Okabi Ruhani speaker, a kama pa, Yenjuma Basa. Ye Juma, Senior Juma Master Honomo. 7 years.
we are me pon me hono ye adwuma no wala di sale ho asaf market ona na me ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na ye di adwuma no ya nyame adwuma we are seeing near messesa no that one ebe we are seeing na no na what ye nya machine be friend wovi ye di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wa pem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 kraba wenya ba bi desi ye adwuma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata na fie emu odin ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto adwuma mu am bi sun adwuma no sun adwuma no so wie no wanye maburo o beto afidie ma bi shop no yele e de mane ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame adoma e ti ma ba be adwuma ne kakakati me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismi nya ba bia ko bom paye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese di nye se ahase no ana ti me boyezi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe ba ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi buru ayi no nti sisi a no gu for plus 1 no na se what must and the can nti bibia dry not ma aja ko she ovi no aye challenges you woman say on say adie bia obe ha se bia no fa ne easy the premier na KTI nko na ovi asa 1999 seconds SUVB bi wadu asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bruche kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi ekwa amame a ene metima nya machine a ne yakasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine se use no kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a je se wo de ka wuram na wusubra bia ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye why I want say adwuma bia won ne nso ho customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka ne de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ne bit my de aye enti me work machine no kura na me fi se ba hadwa meteso aye de ama se be adwuma quality na kwa enti ma ba because your car sin bo pinti a can enti che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obu open tika 1 year pepepe na ka na yebasa e fa me boy na ka ibla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame ni no so yadwuma ye na ha no yadwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually ta to so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se ka no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready e 1 month 1 month no bana aka na ye obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray ye o ka bu a ka wi abeba na o se bi abeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities aye aye paint no kwakoto dia baba adwuma ma no emwa acha 6 months 1 year na ye basa ya han ye adwuma ni wi a ye sa polish car no bring can be say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be kono na say e din ko mi dia ye de papa obi na ye de car no kwakoshim no obi be na de car no kwakoshim ye friend spring boot
boot be na de ka ne kwakuhye obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia metoka no so nti wo be yi ka ne be pie no na ka na ye kama nti nda ma ye adwuma no ye sonko wa ha no nti ma nipa ne bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne ka won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya wo be ye adwuma no enti ne ye de e boy ye kura na ye spray ya no opani se wo ye ka wie na se wo hu fort go ho woni nyi opon se maji wa adwuma e bia me je wo se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pie na mi hu fort wo ho me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ire aba because ase obi a oye no kwafo na ase woni mo adwuma na ni su bia na ase oye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no e mo obi me kire wo se aha anyi na ase ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni ji ka no e mam se makoma e to me yem me se me ni ji pa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omo ni abotre ne twen a de di adwuma so the gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia no de adwuma enti ye mo ama nipa bi we hye o ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kala nko ene nche mu kala nko enye bibia o sika ni ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama metima bi adwuma we ene se na fom temi diskani blechi a kamiti me bi adwuma temi tun kola ni na afo se wusu adwuma to bu asesu adwuma ni ye su adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi a wo nhyira wo na ma ne kum dia me master nhyira me be pon me ho no me som no na ma ne nhyira me na mpo start adwuma ne nya me adwuma be dum pempenso a o de medwi me ni su ade hu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there and you conform bebe what you here e be fa training school na aba ha ama amanfo ababe sua ensanu dwuma because you registrating you the air conditioning you the fitting shop you the sani many na bebem ama obi bia tuma be adwuma ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for adwuma bla na adwuma ba ha wani ne wi aseda and say be included ama ye abusua no ye dwuma no enkola ye no ye dwuma ho nyina ama ama otomoba ayinhira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni fedu bia kokwa no so obedru ho no fair junction wona wo fedu bia ko so ba utra insu mo bunsu bu ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automoba ebeyi company ni di no da bia wo se obebia direction de obeba number ni 0244 465764 0269 428204